Talafalava malo le soifua usi mai le whaafonga I talafou ale Radio Samoa. Ua whiriwhiria nei le ri presidente o Wharani o Emmanuel Macron, le minista o le puipuinga le atunu o Sebastian Lecornu, e whaima pale mio le atunu. Ma watu ina atu iei le matawhai o le tau mawhai sa iri se marienga, e mawhai na tasi iei le pale mene ua whewaiwai ai nei, ia mawhapasia le tala whaatatau o le tupe rua a whelua ono. O le amatanga mai o le vaiasa ua whaidoi ripote le CNN o le pāremia sa iei o Francois Bayrou na tuina anela na whaamawaenga mataria ina e Macron. Whai mai ripote na whaamarusia le aru ese ai whaato a iwa maasina talo na tura I mai le tofi ma fua ona le le mawhai ona ia kiriwa ina o folfolanga sa whaia ai mai se lava whaatatau le tamau aingo le atunu. Au le whaatino ina le pālota le whaatuatua ina I le pāremia lea, sa ia whaeroa I le pāremene o le avese o ia o le a le mawai se tali o whaale tonu o loo whea ngai ma le atunu. Mō le pāremia fau la o whea ngai nei ma le luitau, e tau mawhai ei se tali mō whaafitau li tau tupe le atunu, ai mai se o le tari atu le telo le mausoro te te e whaia mai whaasanga I le mano. Ua whaelo mai le whale pae li pote le 9 News o le oswa inga Israelu I a kata lea sa taula I taitai o le Hamas o se tūlanga le manuia ma lo upu ia fo I eise taitai o le larolangi a meise o le whaia o sea oso whainga I se tasi o atunu o lo o au fia le au mediators po I la tau o lo tau ma whaia se whire mu mo le vevesi I kasa. Whai mai le ripoti o ni nei tū la talo na mai a le oswa inga lea na fola ai le pāremia o Israelu o Netanyahu wa tali ei nei Israelu se fuafuanga mai a Amerika e tau fia I le vevesi ma whaedo ai o le oswa inga lea na whaia wa ono vave whaamuta ai ma le taua. O ata mai le ofisa whaasara lawa le Al Jazeera o lo maua le rei le oswa ingo le whale lea sa iei to tonu taitai o le Hamas I Doha ma ua whaedo I se pepa o whaamatalanga mai le Hamas e le iei se tasi o ana taitai na awhia I le oswa inga lea se I wanga na isi sui na whasioti ai. O katale isi atunu o lo tau mawhaia se whire mō Gaza ma o lo so tai fo I ma Amerika ma Israelu ai whaapea fo I ma le Hamas. O le pāremia o Nepal o KB Sharma, Oli, ua whaamawai mai lona tōwhinga I le o ngā tonu le mauvevesi wa tūra I mai le atunu. Ua whairoa le BBC le whaatupla I o le ita o tangata o no le mariri o le au soro te te e sa whaaleo langona e te te e atu I whainga le sao I le atunu, le au te te e ia sa whaatau tutu ma leo le amatanga o le vaiasa nei. Lo whairoa le BBC na susunu e tangata le whare o le pāremene o le atunu I le laumua o Kathmandu, ma oso whaia fo I whale o le malo ma whale o nisi o taitai o le atunu. E to otolu isi tangata ua wha amawina, maari riu I rea sora nafi a iwa se laupango tāna sosora e se mai se whale pui pui I le tu isi sifo Nepal. O solo te te na mafuana o le whaasaina o le whaonga o le social media, le ana wa aia le to atele o tangata na whaelo aile le fia. O se whaaringa mai le taitai au le amia le atunu o ta wai a whai a whaawau pia solo te te nei, ma le whaaleanga ina o mea, o wa wa ailoa I le wha o fia ane o le amia le tunu e wha tontonu wai le tūlanga. Le la wa laa ese le pāremia mai lona tōwhinga ai le mai loa po ai o le ataitai le tunu mo le teminei. Mai tonga o le asotolu se fulu o Novema le ua whaatūlanga e whai ai fo I le pālota lea malo mo le whaatatuina o sui I le pāremene le tunu. O le o loo whaululu iai whai ngā pālota le atunu o Peter Vuki na ia whaamaoni ane le Radio New Zealand o loo whaatari la lato ofisa mo le polo inga o le whai ngā pālota mai le tupu o tupo le ono. O loo ua whaatulanga o le asovalu ma le iwa o ke topa wa te tauna whaatatu wai swafa o sui tau wā ma o le pālota talua ia tonga na whai ele aso se fuluwalu Novema lua a whelua tasi. E se fulu fitu sui e whiriwhiria mai le pālota, ma le toa iwa e whaatu mai le ai ngā tupu, a toa i eisu e 2 o le Legislative Assembly. O le temine iwa a matawhai ngā campaigns I motu umo le malo, ma o le pāremia o lo iei nei, o Dr. Aisake Valu Eke, whapea fo I le sa ave mua ma pāremia o sia o siso valeni, o le a tāmu mo e uma I le a whai ngā pālota. Ma le tana muri mai fiti, o le fuafuanga le whainga malo fiti e whaatu se embassy po so lato ofisa I Israelu, ua saunoa le pāremia o le atunu o le whai unga ua whaia I le malo, ai le o se whai unga whale lotu.
e te re whaitionga wā ngā i le wholawholanga le ale malo fiti e whaatuina se ofisa le malo i Jerusalema. O le sprawaile la taluai sa whaamaunia nei e le malo o le Palemia City Veni Rampuka o le ata ia se au malanga alo ia Israelu le aso se fulfito le masina nei lava. Ma ua ta ue Rampuka o le amalanga le a whaalautele ai nisi o mana onga o iai o fiti i le a whaaitu e ui o lo o whaaleo atu iai le fia o nisi o whaalapuputonga tu maoti ma le itua ngai a fiti. Wai mai Rampuka o fiti o se sui o malo o whaatasi ai whapena foi ma Israelu. Mai whaatu foi o latou o fisa i so se no fuanga lava e tadia i nai latou ma o le whiriwhiringa ua whaia o le whiriwhiringa le malo ai le o se whai unga ua whaia e se ekalesia. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mana o mie o e po se isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau whi malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fuluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fo i mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa i la Samoa, Matalasi.
Sul solo la puia la paolo Luna sami I la pena sulungia e le masina E fa a pefe Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pacifica Angi mai se patani Se momoli atu ai Alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se patani Se momoli atu ai Alo fai la Samoa Matalasi O te whiwhia lava e whaatalofa maofalofa I a te oe. I le nei au auli o le asotofi o le whaatawhiti o tiu te mawhaiwa alofi lima o le atunu. Na wanganga e fo I le la ma oso a e le tai au. Ma lei fua sa moa ma la usu I o na tiu te ma o na whaiwa masani o le aso. O whaasonga e a whapena fo I ngā luenga e masani ai. Ya, se yo o mai lava le dei taimi fo yo le uri wa. Sfulu minute mo te aile tu lai fa. Ya, matawa lunga manga ngai foi I whaiwa o le fteleinga ya fonga mua. Ya, po le tau fa fo I a seu Manu Francis Ioane. Ya malo tali tanunga ele ima se masalu salu. Sa maarie mamanuia ya lautou maftanga fo I male tu la fale. Ya, a o tautu atu le pa ia mawalunga le tātou o tunu. I le tala tau longo o le nei aso mo mea lo tutupu, e le ngata I New Zealand nei, ia e whapena fo I lo trata o tunu pele I Samoa, ia mo mea fo I lo tupu lo toi fale, ai moise, o le tāpenanga, o lo ua whatino nei le teimile nei, a wā, ia le whatau tō ina o le pāre mene, e le vai aso fau, se tala fia e tuli matai, ia mamata I tū e le tō tele o le atunu, awa o se tasi leo vaenga ta ua o le talafa solo pito Samoa e pei ona tātou nofo mamata I tuina ia matatou vava ai le ngā solonga o le tele o mea sa whai ma mea na tutupu o mea na tutupu e I loda taunu unga ia o mea whai na tupu le malo mo le whai ngā malo ya le o ai I tātou le nei fo tai au ai o le mea sili ma le tāua o le tātou mau o le fia ma le oli ya ma le loto mala malama e talia I nai mea o tutupu pangalea ya o la lava e matua pongi sa lava le lalolangi o lo iai le totele ia ona o le mana na o e talia mea o tutupu ma le taunu unga o le whai unga o mea o iai ina ua mai e le palota ia le la e le ila se mea ue mawhai o le whai iai po o le taunu unga le o iai o le fina ngalo le nao Samoa e le I palota pongi sa mo I ini le atunu. Na o e palota mo lo lato tali tununga. E iai le whaatua tuanga. Matangata e ave iai le lato e kisi. So, it was never a mistake. It was a deliberate and a purposeful act. Ia na whaatalofa la ia, ma whaatulo I pa ia ma mamalu. Sautua whawhawha o le atunu o Samoa. Mai maunga te tele se yo o I maungaiti, mai o na ao se yo o fo I o na iu. O pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganu. Ia a ia mawalunga se vi inga le atua. E si I ane e ana au na tutofi, I whata whaitaulanga e fia. Ma au tau le pa ia lasi o le a inga sa le vi. Alo le soifo manuia, alo le tau atai, ma alo fo lau I le nei aso, ma alo le pale. Ia, whaafitai le atua o toi te mailo tō soifua, ma se malosi o le au na nei. Wa tātou toi whi loa I e luma o le nuu, a he le o tua o le nuu.
tātou wheloa I fo I pu e o manu, ai leo pu e o mala. Tala masani le tele o upu I manu, ai titi mala. Awa, wanga le leile atua ua ia whaatafa ai ni peau, vale, ia whapena foi ni ao vale, ma wha moe foi le peau langa vale. Ia, o walo tau soifua ngalue, le soifua tau tua, le soifua au auna. Ia, o lea ua tātou tuere. Lau lua fasile whai ai penei, ile nei aso o le whaatawhiti o tiute bawhai walo whilima o lea tunu. A malo, po whea lava, lea tunu o lo e whaafongfonga mai ai, whea fo I le tafa o le lalulangi, o lo e maua mai ai. Le au nanga ma le tautua le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, se fululima I vatolu a moi au kilani, I New Zealand nei lona ofisa au tū I manukau. Ia, pa moe, sa manuia lau tau maftanga ina ua, ala whai fo ia le sunga le ria o ia te vaimeni, ia ma le tātou pola kalambe le tae au, o le malu o le tae au. Ia whapena fo isi iau o mai le pola kalambe o le fia mai, ia ma le haua uli ma le tofa ia seu manu po o le fitalenga fo ia fonga mua. Ia lea fo ua tātou whilo ai, I le nganga ifo whaiva o Samoa, ona o le anga le lei o le tua, lea o tō le whale o tautai, ia ma ua tufi tau whao fo ia le tele o whaamrianga ai mai se fo o mea o le tala tau longolongo, ina ia manino ai le whaafonga ma le silafia e lo tātou atunu. Whatalofa I tabam tina mātutua o Samoa, tu asina sina, ia, e pele lava outou le lokto ma le anganga le atou a savea. E a whea tu I maota malawa, whatalofa, ia te oe mau fo alofa atu, ia whapena fo I whale o tangata mātua. Maota ngase, sawalau eile to ina na wala au mea nafi. Mai le maota ngase I middle moa, o le swafole to ina o Iosefo le tuwala. Ea, o sa salu atu e tali le telefone. Ea e mai le sunga ia Iosefo. Ea tau o sa vea, wa ulea ta oto ele whalimai. Ea, ai le mawhai on misi a tea ulau por kalambe. E leo wala au atu ai. E wha manui atu fo I lau por kalambe. Whaktale o whaia. Ia mo outou uma I o whanau a tangata mātutua nei. O ma ave ia se tama I leiti o e whalongolongo mai eile to ina ma le ono matua. I po whea ala bauta ngase, Green Lane, Middle Moor, Auckland National Hospital, North Shore, Waitakere, po whea lava. Ia po isi fo I tu malo o New Zealand nei. Whatalofa I le lolo a Aotearoa, mamalo sa molo o alala mai I tu e fio o le atunu nei o Aotearoa. Wa vea lava fo I le nei atunu o mo tātou a inga lona lua. Ia ma ua masani e fo I le lifestyle o Aotearoa la tau ia. Ia ai ona o I tātou. Ua malanga matu ua lau whanua me ele o le tātou atunu pele. Ua mai fo I nei atunu. Ia ma mai e tātou tūmanga. Au mai ai a tātou mea sina. Au mai ai le tātou ngangana. Ia, ma whaatino ai foi. A tātou tāpua inga ma mea uma whapena. Ia, ai le ma whai lava, le ma whai. Ona tu ua ai le mea le fia whai ta tala po a mea lo tupu mai Samoa. Ia, mai se lava, le tūlanga sa iai le ngase o malo. Lea, ua mai ona fo. Ua mai ona fo. Na fo ai. Na fofo lava e Samoa. Na fofo faala mea e Samoa. Pei o le whingota fo lele a e tu oi matu iai lou vai. Ia ona e tangola ia le toi fuli. A e toi tu ai lunga o le whingota lea. O le ala mea. I te lea I ngata iane o le motu fo lele o na mua. I ngata I le atu ale I pata mamatamutangi. O nai tele ai ia le kamalanga o la mea. Ia, whatalofa la I le lo tātou tangata o lo o ngā lulu e pēa a o lo lātou soli le tu la whono
o le whaalongolongo le tio. One of the safety issues in many workplaces is to be playing music while you're listening to it, or even a radio, transistor radio. I like to ya e pule aoi. Fatalo falola ia le i o tātou uso matua whawhine pa anga masani o i lunga le tātou apia fōlinga Facebook page, ia whapena fo i ma le tātou YouTube channel, ia o omi le tātou press the like button or even smash it. Wai le ila lo lima kua le ila lo lima kusi. Me lo sa mala mkua kafa le iai. And then, of course, share our program. Talofa lai lunga le apia fōlinga. Wō ma paanga, ia uso fo i matua whawhile, paanga tōtino, paanga masani, a inga, ia ai mai se fo i. O i la tō whāto a ngā i mai lea i lunga le tātou Polokalame. Talofa i le sunga ia polonga le upena unasa, alo le soifo manuia, ia, whaftai fo i ngā luenga sa utou whianga iai mo utou i le so. O le sunga ia lona lote, talofa lona, ia, whapea fo i si i vale pasesa, ia o le tamaita i o Fale Baker. Watching you from Strathmore in Wellington. Yes, Olona winga o ina Strathmore na yel malava lele Wellington le mua. Fatalo fatu malolo soifo manuia. Famaisi vale. Always a pleasure. Ile matango fie, ile mahava ayatu. I mamata matatu i lau Polokalame Elisa vea. Ya, e te pati whamita, talo falava malolo soifo manuia. O whaale po. To Yala, Talofa Manos Fumanuia, watching you from Reno, Nevada. Oh my goodness, yeah. Love to you and your family and your and the work that you do. Fatalofa tu tofilau sulu, malole soy fumanuia, fia me saipaia, yeah, malole soy fumanuia, malofolinga luel neaso. Ole sunga amapuola noa. Tofilau, o le asungafua, o le asawhanau le nei o le HRPP. Oi, talo whai, ia le nei. Oi lea, Ana Suamasi, watching you from Australia, le mātou te eva tuai I. O Alekoni Pulesea, e se fo ingo ngikanka. Ia, alole se fo manuia. O se laula ulu, o Alekoni, talofa lava, o Ana Saumoni, ia, talofa lava, Puleai, Elizabeth Firo, o Feira Utuone, talofa, tele o tau ai e masani mai, o le sunga ia niu ai o mata, vele talola, talofa watching you from Seattle, Washington, and Tacoma, au tātou ia ina. Fatalo fatu fo I lo fionga. Leonta tavu I Peter Strickland. Ya, male whanau pele ma ainga wome masani. Ya, ma matu fo I wha mawhanwhananga wa o le mai asu na se I mawaya tunei. Ya, na wha mawaya tuai na watu o le malom wala au le tua. I le tātou tina ya sa ui malai Christina. Ya, ele mwhaiuna ngalo atu lau fionga leota. Ya, alofa anga mori mpeo mo oe. Fatalofa ya suia to le foa. O I Alekoni talofa lava maloli pine. Ya, o le tama HJ, alole se fumanuia. O human someone, ya, o se o tangata lea. Se talofa maloli se fumanuia. Mike, yeah, tele yo ngo fōleu te wawa ia tui, e kauma pewa I lau fo lelele, I le whaaleo ina o ingo tangata nei. Pesa Mino Petelo, talofa lava, watching you from Middlemore Hospital, oi talo whai, yeah, get well soon.
anga le atu le tua auto uma lava o loo whaatau tolia i ngase i whalefu ma pusi o tofanga ia vave o na pa i atu a au whaamalo lo le tātou matai sili ia mato e whaafusia i lau tau malosi. Family tala MJ Maxwell. Hey brother, every time you said something, they always come through and have taken place. My husband, Captain Titimaya Tupua Loy, and I send our love to you and the radio program. Alofa telea tutalo fai MJ Maxwell and your lovely husband, ya Titimaya Tupua, ya alofa tufo, ya te oemalo ainga. O Kirisitina Tumanuvao, italo fai. O fele mai moma iai. Melbourne, Australia. Talo falava ma lolo sai fuamanria. O Emma Arching. Talo falava ma lolo sai fuamanria. Fortino Josefa. Talo fa sister. Ya te oe. Ia fa pia foli tua fina ya Erolini. Vai singalo. O le tātou tamā, le fionga ia Masoi Josefa, talo fatu le tātou Polkalame, whamui moe, ia, o lo le lei, le tausia o le tātou tamā. O Fatale Vave, talo Fatale Vave ma lo le soifua manuia, ia, whafteile ma futamai le tātou Polkalame. Senga vau, William Brown, a whano tanuwasa, a lo le soifua, whaimawhili tūlanga, Sila ni wali. Ia vai, o le makuako kiri, e alua i lava le tātou lis. Ai, o le so, o le utou whaafonga mai. O le nā ua whanga solo nei le whaamsinonga. Ia, o mea tātou talanoa e le whaamsinonga o mea o le tātou te tali tonu o umana whaafonga. Ia imalo tea i le nei aso. E ama ua mori mauma iai i le sui le radio Samoa ia pia. Ia le tamaitai le fionga a lilo mai ava maina vai. Pe ona la whaasoa i fo ima le fionga ia po le fitelenga fo ia se umanu. Francis Ioane. Ia ua fo le whaafonga le atunu. Tātou te le tala noa ala i se mea ele ilo te le whaamsinonga. Leanga leo i luma le whaamsinonga. O mea lau umana tala noa ina. Ia o mea nae e aluanga. Ia le tātou whaasoa. Ia, aimana tua voi. E toi e whaatino fo i le asua te au. A walanga o leo te wawai atu nei. Na maua e maina po le fionga e lilu mai ava. Ia tauru manga mai le tae au sa i o mai le teimina break ai. Ia na saurola ia le au maila na ripoti ma talanoa ma whaasoa ma le talenga e asau manu. A le teimile na o la ua toi a vau. Ia matu i fasiri po ai, po le tua leo, po le tua fo i olo te te. E pui le olo o tua ia i le soli tu la fono o le fasio tangata, po le fasio tangata pa i valea, po le alava. Le olo mo li ai, pali i sia figao. Ia, ai, o le tala, o le whabatala. Ai whalongolongo le ia i le atunu. Mawala se ato toanga o se vaenga na misi i le fionga alilo mai ava. Pe a ulia, ia le asuata e au. A whatonu lei tu la e lima i le tautua le nei ma oe ma le wha moe moe. Ia, o lo whapena fo i o na manuia. Ia, le toe tāpena tu e fo i atu i mauto malawa ina ua manawa. Ma ngā ngaifo whaiva o Samoa. Nei asu, aua e ki alu ma ave se mea a le whale whainga aluenga le tō whale. Tu ule rei ia o mea i whai eile ngā ruenga na whatau ele company. Ai alu maave, ia o whale tonu fo i le whatino ina o ngā ruenga le pōna nei. Pe atau no marisif po. Ala wa e solo mane mea whai ngā ruenga ali John Petelu. O Lino Pasina o talo whalawa George Sua. Alo le soifua manuia. Yo Sua Teo. Alo, whaftai le mafuta mai le tātou au nanga nei aso. Le mea lea ua tūlai mai. Le aso atai au, ia whapea nā fo i le vai aso fo. A wau te lua, e leo se mata upu mala i titi le tūlanga lea, le whaamsinonga lea, o le whasio tangata, ia pa o le tua inga,
o le maliu ai o stasi. A o tangata nei, o tangata tau o loa, a o ina, iai o lātou whailonga, sa a o onga ma o tau ina, University Mawalulunga. The people that are involved in this case, the killing or the murder of Professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard. These are educated people. O tangata matua le leilo lātou a o wina. E whapena fo'i i le tamaitai o lo tua ia. Le sunga le pādi Sia Figal, a well-known author, a poet, a story writer and a storyteller. Matautia, o professor o fo mai. O tangata lātou te taua veina tūlanga tofi Mawalulunga. Business company from the private sector, from the public sector, businesses, companies, and they are well known. E la wilo fo I lātou. O tō se sira lei. E le Mawalunga lea o onga. Ua whapena fo I o na Mawalunga ai ma le tūlanga. O le tu ai ngā soli ngā tu la fono ua whatino. Man tua la o la e wha ngā solo le whamsinunga le teimile nei mai tātou te le o tua ia se tangata. A olo o tātou tala noa ma whaasoa e winga I le filosofia o le meo le aoa o ina le lei o le mawhauwhau. Ma le aoa o ina le lei I le poto salalau. Ma whaau umai ai University ma o onga Mawalulunga. Ai ao o lava, so whai oe ele fili maleti Apollo. E so loia ese matafi e sea a tō lo mawhauwhau le lei ma le ao a uina. You see what I mean? The people that are allegedly involved in this crime are people with higher level and learning of education. People with doctor's degrees, master's degrees, bachelor's, and even professors. Amazing achievements by these people. A ole taimi, the moment that you are struck by Satan, it's like lightning and thunder. Oh. Tuale mar malama il mafofau. Ale ale toi ngā tūlanga. O oe I le whaasi si o manga. Ia ma oe I le maitau o tangata. E matautia. Le Mawalulunga o onga, Mawalulunga o suafa. Ma a inga e o mai I tangata nei. Ia mana tuo o le tina ia Professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard. Ia, nā te whalunga o le fōma. Nā vei te whafonga mai o le professor o mā whauwhaunga matusi ngā tala. Ia, a o lona au a inga mai tuila mahawa I ma Amerika. O se a inga e whaalolungia. Dr. and Professor Vayana or Caroline Gabbard is from a line of prominent people, prominent family, well-educated people. Ia wa'alunu tuangane ia le sunga ia Gabbard o ia fo'i sa tofia o le senate o le stete o le malo Hawaii. Tele io tala le lei o winga i le soifo mai o le fo'i te mai tai fo mai malona au a inga
Ia ma le lātou tautua fo ia tuila. A pia fo ia le motu po le stete o Hawaii. Ia la tātou se ese ba i nai i le tūlangolo iai ia le whaamisinonga le nā se i au lia tai au. Ai, se i utango e vali mo oe ma tau tāla talatu ia mea sa tutupu le nei asu. A o nofo sauni ai i le tātou whaatuatua i le atua sa mo o tasi mo lana whaatautonga. Ile vai e so fau, a so lua, a so sful ma le ono le nā, o le masina, le nei o se tema. Te le mea fau au, tutupu le nei fo i masina. Ia, Male sai linga malo le tātou o tunu o malana whai ngā whiliwhilinga. Le a tātou o e tāle pesele ai. Whaafitai e tuai ngā ruenga le lei o lo o tō whatino, mai a Mary mapene huro le maua. Se tali o le tau mawhainga I whaamanga lo se sala Whaamalo whaafetai Whaafetai O ea ua manga tu mai ai E alai le nei Ilo o tau alofa sa samai O lava o mea e ai O le moena sa o meai O tupe e tele, ma mea e tele O le tuna mafuai Taluli be au o mai whainga tā O taimina e te oina e tangata Pe moni o lona lofa E tu matali I hotina E te whatua ona ole alofa Ma toi whatu o e ilunga Samai lava mea e ai O le moena sa o moeai O tupe tele ma mea e tele O le atuna mafuai Fina bea lava Awa le fa'a vai Fa'a malulupsi
just wanna fly. Matane mama taalia ile pule uotoa Samoa te ufatu awane itoe tolofia befa atua ile atua Samoa uotasi wai uole tausi nionga wai loa fui amro ile afi manuia faai fo maila le atua ese itau taima Sao Samoa lea sa fautele ua tu nei ile tai Molia tule fa apetai tele I au na uma ale atua O tou sa pero fetane Ia Samoa ia toe afua Maletala ia Iosefa Mana iona uso matutua Ola na miti ele o se moete I vale vale o le fina ngalo moni o le atua Tamafana we Samoa Au maui atunu ui fafu Avea ia uku ole nei ese O se ipuga isua mangalo Ini manua o tau fina ngalo Ini anga mani upuna la lafu Ua mani no mea uma iluma Ai fanya tato le loto faa mangalo Le faa tua ile atua Samoa uotasi Wai uole tau sinionga Wai loa foi amro ile afi Manuia faai fo maila Le atua ese I tau tai mai Ile sao Samoa lea sa fautele ua tu nei ile tai Tato furi tua nei I ua mawhai mo tato whangalele O ao tato whetua tua nai O sau nei malamana tatali Toe fusi e le whaua malo Mo Samoa malo na lumanai Le whaka tua I le atua Samoa uotasi Wai uole tau sinionga Wai loa foi amro ile afi Manuia faai fo maila Le atua ese I tau tai mai Ile sao Samoa lea sa fautele ua tu nei ile tai Le faa tua ile atua Samoa uotasi Wai uole tau sinionga Wai loa foi amro ile afi Manuia faai fo maila Le atua ese I tau tai mai Ile sao Samoa lea sa fautele ua tu nei ile tai Ile sao Samoa lea sa fautele ua tu nei ile tai
E ole nā se tasi o vii o le whatuatua i le atua sa mua ua tasi. Tusia e lau o pele whai tete manu. Stasi fo i sa tautua le tātou leitio. Ia ma le tātou wala ata o le siu fofonga o le tae au fo. Na malanga atu le atou o sa vea le lua festival ma le wha. Ma feso soani le whaatuina o le nanga luenga ma le nā au nanga o tautua ai sa moa. I le stete atoa. Ia ma le malo tele o Amerika. I California. Le sunga i le li whaatonu. Le fionga i atu le epa. Li o whaafetai sua. Ia momoli atu i fo i le nganga whaafetai. I le fo i au nanga ma le tautua. Ua to tele i la tau o lo o tautua ina. Pa mulmuli ta i ai. La tua i le whaamaloma le whaafetai le tātou tausirionga ua uma. Ia. Ua i loa le aulo i le afi. Ia, fusi la ia o Samoa i le whau o malo. Ua toe tulai mai le whaatutua i le atua Samoa ua tasi. E tau tai le sāfo lau o le aturu. A wāse manuia mo le numanai. I le teimi le nei. E te ngāo na whai atu e whaafili file mbu i le atunu. Ala e pepese mai a o mawheta ngisi mai lava. Wa tātou le nola po le ale mea la awhai. A waele mawhai o na tātou nofo a iei pēa. A tatau wau na watu se tali. O le tali file e mbu foi. E le liu e se inai. Le ita ma le tōta ma i tele. O le la foi i tu ina ua i loa nei le ilo i longa le na whai nei. E i loa le aulo i le afi. O le tali file mbu lai a watu. Ono sa ia. Ono sa ia tātou. A wā o le mea moni. Wa uma tonga fiti. Le foi o le ato e whawhau moi manisi tonga fiti. E whaatele ngese ai ma whaatuai. Delay tactics. Dirty politics. O meo polokiki ele lea. Ia ma whainga whau. Ina ia whaatuai ai. Ma toso lo loa. Ma toso whaatatai le ala. Aua lava. Nei wawe whaia se whaatautonga. Ale palemene. Lea lana au avatua loa i le aso nafi, ma talatua le nafi, ma le aso ngafua. Ma uwhai atu ai ina ia manino ma wha malama ma tau le vai. Ina ia manino ai ma le tūla whono. Ea. A wā ole mea le na tūla i mai i le lua awhi lua sifuru ma le tas. E le i atoa whainu mera o whaipule. O le ala fo i le nā lai o na o fo i tangi o whaamsinonga. Ia mato ulu ta itasi ai, tilo la i le mea le mena o i nei i le to ina o tui le epa. I le lua se fulu ma le mona tupu, o la tau tangi ia ta pena nei. O le mea monia, e mo whio nei le ata, e tō ulu ai banisi whaipule o le la tau vaenga. O na e mo ifo leo le ata, be na o le to ono pe to fitu nisi e tutu mai ai. Ai ma leia le o le teibile nei. E whai le whaatautonga, langa e tāua le mafuanga leo na uwhai atu. A ngai e usita ia le polo inga ma le malenga ale fionga le malu le malo. O le lua lua sfurmalitasi le i atoa pu whangota mai le i atoa fo i le quorum po le kolama. O le whai numera, o whai pule e ono whai ai ia se tūlanga o se whaatautonga. Le ala le nā na wha mua ai o na o e whai whaamsinonga ina ia sa ili po ai e tūlai mai. E ato i ai le lima sfulma le tasi o whai pule o le mauta. A o le whai ngā pālota le nei. Ua matua ki lia ma ua tilo fia ai. Ma ua manino ai. Ua atoa whai pule lima sfulma le tasi mai le aisisi awala. E toe tau fia ai le malilenga le fionga leo malu le malo. O te tau o na whai le whaatautonga. Ia leo o mai la le teimile nei. Le fo i la ua moe atu le pussy cat le la mai. Ina ia toe whai tau whaatolu le whai ngā pānota. Ai tu malo e sfulma le tas. Le ale me o iai. O lo tu mau pēa. Ia le whaatuatua ina o le whaitaunga mua ma le lona lua.
a le fionga le komsina o whainga pānota malona au waa. Rato le whamalo ma le whaftai. I lau o fionga le komsina i le umalawa. Lo mātou a nganga whaftai atu i lau o fionga. Ma usu a tau, ma lau au waa malo au whainga ruenga. I le tūlanga o le mā ele ngā ma le whaavai i le whaatinoina o le ngā luenga. O na sā nofo whaatali le atunu. Ai ai a fo ilo teltonunga. E te tau o na toi asia ma au talu lea mata ngā luenga. I le tūlanga o le system, te tau ai o na iei nisi teunga. A wale mata ngā luenga o whainga pānota mo le lumanai o Samoa. Ia, wa mai atu fo ila le nā tonga fiti o le toi whaitawina o pānota. Lela, wa tātou whaitau waso e pe o na whaitau waso anga i atu le teimi o le whainga pānota. Wa tātou whaitau waso nei anga i atu i le teimi o le whaatau toonga. O le aso lua, aso sfulu maleono o le masina le nei o se tema. Ia, e mafua i se ao na te tau o nanga i e whaatino le mea lea, awa o te ilole lei. O le teimile nei o lo o fau pea le tō tama i o le sunga atu le epa. Awa o leo o ia iloa. Wa umau na ngangana mai ma sau noa le fionga i le sao whapito. E le ai se tangi alana vaenga whau whai. E le ai se whaalave lave i le tūlanga o le whaatinoina o le whaatautonga o le pālemene le vāsvou e maise le tātou pālemia fau filifilia. Le sui pālemia filifilia. Le fafonga fetalai ma le sui fafonga fetalai. Le mamalu o le kāpeneta e se fulu ma le lima. I a whapena fo i o sui whaipule, ma whaipule lango, e se fulu ma lima. Ia le nāla ia. E mafua i se ana te tau ma alanga te tau o na whaatino na ngā ioinga lea. A wafo i autou sila fia. I le teimia o anga atu le whainga pānota. Na iai tālu sanga, a le fionga le sa whapito ina ia tu watu se ono masina. E tā pena ai, e whapena fo i le finangalo o le komsina o whainga panota. Peitai, sa ule tali le whamsinonga le ai. Sorry wefa. E nā o le tolu masina tātou te tā pena ai mo le whainga panota. September, Aukuso, Julai. Ia, male amatango, Juni lena tu lai mai le whaarelave. Ina ua le pasia le tala autu o le tupe. Ma le whaatuatua ina i loa le whainga malo a fia me. Ia malana vaenga e to sfulma to lima. Ma le tua fo i lao le tala whaatau le tupe le na. E tasi tesi ma le lua piliona tā la. Ai ina ua le ma whaio na whaamlia ina. Ma le susu e ina le lau pepa mua o le tala o le tupe. Na pa u le tala o le tupe, pa u wai ma le malo. A ua whaalua ona momoli le mauta ma whaatu le lafo. O le pānota e le whaatuatua ina ai le teita inga fia me. Ia ma le vaenga. Haiti, the minority government. Fiume had escaped unscathed twice with the vote of no confidence, the motion that was raised twice in the House of Parliament. Manatua foila, e nā o le luas fulma le 5%, lea na whaatanga mai i lalo le tūla whono whaavae o le tupe ua le whaitawina. E le luas fulma le 5% o le nā tasi tesi ma le 2 piliona. Ia na maua ai le 3 miliona. E te tau na whaangaanga
ele malo tau ave faa wau o fia me i to tonu o le tolu masina. Tolu se lau miliona. Lea la. E uma nei le vai aso, le fai ungo le vai aso le nei. O lona winga. Wa uma, le 25% le nā, le tolu se lau miliona mai le tala o le tupe e tasi tesi ma le lua. Biliona. Billions. O le pi. O na umai leo le seleni. O le ngai o inga mua lea le palamene tau na fai. O le toi pasia o le tala o le tupe. Mai e te tau o na loto uma iai. Le Malta. Despite the fact that he needs the majority to pass the bill and to pass the budget for 2025-2026. Ia le nala ia o tō whafonga la ia. Tō te whiu la e whainisi tonga whiti and other dirty politics and delaying tactics to hold and delay the swearing-in ceremony of the allegiance, the oath and allegiance of all members of parliament. Le tā ua le nā lo māla malama le mafuanga le nā. A wae matua whiu. O le upu fo i le whape mai eitu le epa i le aluatu se whaatautonga. Po ai manisi o i lātou e leo sta ia le whaatonunga mai le awa malo le malo. Taltonu ia i le mea le nā. Nā na umana pasi o le talo le tupe wa peto lua peto tolu o tau e leo. Mai pe leo mai umafo i le se fulu wha. Ia wala vale na. Tolu sfulu tasi a le wha tutua i le tua sa mua po le malo. Tolu fia me. Ia ma le tolu, ma le wha a le vanga le a tuto tas. Fitu. Tolu sfulu vale. Wa atoa. Le pasia o le tala o le tupe. Ia na ala ia lea. Ia ona mai la ia lea o le fee. I le tau ma fai pea. E sa ili ni awala. Ea. Tau fiofi ai. Ma whaatu ai ai o na whaatino le whaatauto ina o sui uma o le mautafono. Awa ia ili te ngata e leo si tai le melea. Ia le nāua i eitu la fono tū mau o le mauta. Nā fo i whaafonga mai le tama o le ainga i le tai. A wae mauti no lava. O le fofonga whatalai le nā o le mauta. Le tō whaia aua pa au. Alo i tafua o muripola. Ia le nā. O le teimia e te le saua i le whaatautonga. Teimi fo i le nā e. E fofonga i nā i e le fofonga le fono. Lo tau toe o e toe whai au tau pānota laiti. O le a i tui le nā. O le contempt of parliament. A i tui le parliament o se soli tu la fono onga tele. Whalongo le mai. Ioi. O le mea sa, o le mea le nā leo tala noa tuai le atou sa vea. Alui oi whatau tō ma e on sa i lo loto. Mali e ia e te le mawhaiona e pāle mia mo le whaavavau. E le mawhaiona o tō teita ia se malo e whaavavau. E le aisa o tō whaavavau ua na o le atua e whaavavau. E o fōi o le sunga lauli al mali atoa ma le malo o tulai mai e le aisa whaavavau. A e mawhaiona toso ma umi le nofua inga. Pe a whai e ana i le atua. Ma muli i whainga whaavae ma tausi le tū la whono, the rule of law. I lea la whato a matan tātou tui whalongolongo ni mata upule na, the rule of law. A ea yo sua teo, a lole se fuamaduia, watching you from the Auckland airport. So le, whaini ngā ruenga whai whalelei. Te ua la vea seisi a whai o tau ngā lulu i lunga o whalele. Aua le tau aia ato tangata. Ioi, ai tu whaale lei le pau voi le whaanga solo ai ia le ato pau. Ia, awa o nai avatu. E i mei tonu ato tangata. Ia,
o le fea to fai ma tūlanga wha pēnā i le wha tātia le ina. Si i malele i lunga. Ai au ala si i matongi. Ta ia mea nā na watu i tono ato o tangata ma wha leanga i nai. Wa atu lo tau pa ia ai maise o tau alo ma tama whanau a Samoa. O loo ngā lulue ni malai malele. Ioe, lea lavana ngā luenga. Pe oe ave me ai fo i lea mo le valele. Lau ato mo le valele. Ta pena masalu le valele. Ia matoe whaasauni i le valele mo lisi ana malanga. O le utuina, o le penisini, o le valele, ma le kesi. Ina ia mauti noa, ia tūtumu umatane o le valele. Tā ua i o lautou ngā luenga. Mō le saunga le mule ngata at the ground level and all the ground staff, but also the airmen and ladies that work on the crew. Watu ele whamalo. Awa, wau tilu so oi mene o meo video se tapu e tangata fo leo le au whainga luenga o le au lau ato le mle valele. Le irisi si vai maulalo lau tō ngā luenga. Ai o tapu e tangata i ata o i lātou e ngā lulue. Le ngata i New Zealand e e whapena fo i Samoa ma isi atunu o laulang. Ona whaasala laula i ele e te wawa ai atu le kao kongo me fo lele ako lako pa wako aku lesi. Nia ai o le taimi fo lele stack ai ele tu ua whaalele le loe kongi e kua i lunga. Ia na mai moa i lola ia leo le tō tele o lolangi. Le vai le wha maoni o isi tangata ia. The ground crew for airport staff. Ia, ai watu wha malo, le ngā luenga o tō whatino, ia manatua e ai mea o ngā i tutono ato tangata ma lato uta, ia whai tete, ia mawa ia whaalele i pia o lau ato pa ulai te tango e si i malele matu whaalele. Ia, e lunga o le trolley fo lea, ia po o le tama iloli fo lea lue ave i auta. Ave anga i o e load i lunga le valele, ma au mai ilalo ave ese mai o tau nu le va. Ia le na, ta ua le na, o le whafonga le atunu, ma ia e mauti noa. E le ai se toe tau fia, ma se whaatele ngese. O le tulanga o le ai le whaatau tō ina o le malau fauna. O wā o le visile metanga, ia te au. Ali le ia tau a whamata i se a lava. O le mawhai ai e le tō ina. Ma i lātou o lo te e pēr i lo lātou whai ina ma le malolo i le teimile nei. Sau whai atu i le tele o tangata. E te tau o rautou manatua. Ma e te tau fwoi o rautou i loa le mafu anga e lei o na whaapea i se tangata. E viliti ngā i le whai ina ma le malolo. Awa, o le ele au mai ni wha maani anga. O ni ata, mani mōli mau tustusia whaatau tōina, sworn in affidavits. E loa ai, a o i tangata wai le teimi e para ai i tangata mai, e tawa mō tangata o mai whai mōli mau. Ai mo musu tangata, mai ai. Ola ke iaua bako aku mau ke mori mau fuari ngā pau ia mako kere i vai se mea. O tala sala tua na whai e tangata. O le tala na saule si lea musu mai, musu ane, musu atu. O na a vea lea o se tala fo lele e manuane e leisi pito ua whaile leo le tala. Ua whaile winga le tala. A o se tala pepe loba se tala se ua whata i tai ai o na whaleo. Ua umi o na whaleo. Ua avea ma mea moi. Ai watu e le ai so na whaamau maunga ma se whaamau ninga o le nā mataupu. Ma ia mana tua foi. Sa lilo i manatu. O le sunga atu le epa malimongi ma fontoe tino matutu o le chapipi ma le nā fo i tu vai. O le atato wo o mai i se tae au whapenei. O le a whaatu mātila tila ai e le atua male atu nuu. Se ta i fou, ma se amatanga fou.
ai o le pale mia fau filifilia. Na filifili ai. Na filifili e tangata. Nala ne nai ala iona ufanya tu. Le whainga pālota Samoa. Ele I pālota pongi sā mo I ini le atunu. Nada. Na pālota le atunu ma le mautino. Mo le pati. Ma le malo. E mana na oai. E te iloa lava fo I la utala na watu le nei vai asu. Mo se whātai ta inga. Le fionga le sa whapito ma le tō sifuru ma le tō lima. O le laki o le fionga le sa whapito le mawalunga o le whaaloalo. Na wha mua iai o ia e lona I tu malo. Ia whapea na fo I le fionga ia whale o mawainga. Titi mai a tafua. Ia o le tulanga o le pālota le atinu u so ialo. Ona e mafua mai I le unga le whamsinonga. Ai I le tō se fulu ma le tō lua o le toi fo I mai. O le vaenga lea. O lona winga. O le na o le se fulu ma le 5% lea. Na toi mana oa iai o la tō nu uma o la tō I tō malo. Fatasi ai ma le whamsinonga. Ai ua tau manino atuai. I le tō tele o le toi fo mai o le vaenga lea le fatu a le sapo o le Samoa o poto. E le toi mana na o le atunuu. E toi ai le pule a le vaenga le te iei se mano. Fia mea ia, le fionga le sawhapito na amai ai lona lava I tu malo. So what I'm saying, ladies and gentlemen, it goes to show that the people have spoken about the Fiume and the SUP. We don't want you anymore or again to be leading Samoa. Ena? Tawala mai lai lea. Whailo le palota. Whailo le palota. E le to e fo I mai. The same with Tulepa and the gang. Auto vava I le to tele le to e fo I mai. O le mani nonga fo I le na o le whingalo Samoa o sao noa. Ele I palota mo I ini pe pongi sa I le atunu. Ua whaali e tau ala mai le palota tangata ma le mana onga tangata. We don't want you as well. Yo e mātou te le tui mana mia fōi. Oe tula e pa malau vaenga. O upu monia upu ia. E leo ni upu tau whaaleanga po ni upu tau whaavalea. Lea o upu moni lava e tau wala mai. Ile whainu mera. Awa fo I ana manatu I eile atunu e sui lava. Ai ai lo tali tonunga. Langa lea sa whalongo iai masa o whaitau, tilo, I winga, ma mionga. Male lato al navatau. Te lea toi fia talanoa ila ile navatau al mea monia ele manino. Ele malama tangata. Tal tonu foi tangata. La tau te le whātua tuaina. Ni tu ai ngā tu whātu pe whāpea. Wai loi foi le pālota le nei. Na fili tangata. Mo se malo e tu lai mai. Ele ngata i ne whasosoni mai tupe. Ai whape nā foi o na whātino atina e tua I ai le atunu. So, palota pupula tangata. Palota malama tangata o le itu e whai atinae. Mo le lumana.
Ia e pongi salo malisi tu. O palota mo lea, mo le tufa ngatupe. Ia le lawa ise me. Le ise Coca-Cola. Le ise pelenga. Le ise supa. O la ia le o e whaalongolongo le lei. I awala uma wa au maia e le fionga i le pāne mia fau filifilia a le atunu. Pālota ina e le atunu. Mana o mia e le atunu. Tā hua tele le vaenga le nā. Tātou tele tū whaua ia le tūlanga o le malo e tātia ma ta oto ai whapea. A o leo wala lata mai le taimi. E te tau ai o na pasia le talo le tupe. Whatau tō ina ia le mauta whono a le pāne mene atoa. Wha ngā ioi ma whata mo e loa fuafuanga alualu mamau. Pasi le talo le tupe tō e wha wau ngā luenga whasosoani. Ngā luenga e tā ua le ngangana wha peritania essential and a must service. E iai I o tātou whale mai. Langa te tau, a le pasia e le tōngia fō mai, a li imata mai tai. O le au tausi soifua, specialist ma fō mai whapitoa. O e whaia mea ai a le whale mai. O tausi sila nei. O e tapena ina le whale mai. Ala nā, tā ua whaafitai I le tō whaa. A le fionga le malu le malo. Ua whaifo ai le malelenga e te tau ona whaatino le whaatautonga I le mai e safau. Iwan. Mai le tau le toi whaalongo nisi I le tuangai. Le tau na whaalongo I le whautuanga lo o mai e le whaavae. Ua na o le pāle mia. Filifilia. Nā te whaatonuina, ia pēnā te ave fōi se tua lalo I le fionga le tamainga. I le tuia ana. Nana fionga le amamalu o le malo. Ina ia tā mau ai fuafuanga alua le mamau o le awhatino I le vai a safau. Ia, le mea lale na e tā uai. Le malamalama I le whaatautonga leo le awhatino ina I le asulua. O le vai a safau. La tātou o se sua tātou tala ia mai. Ia tātou tala tā ua ia. Ia, lea. O le tātou o e tātou tala ia. Leanga e tā ua tele le tā penanga. Ale sui le Radio Samoa. I Sydney, Australia. Te mai ta ia Miriama po mare. Ea alala toa. Usi mai le whafonga. O tala mai le Pasifika, New Zealand, Australia, mātunu o mamau o le lalulangi. Tala whalawa mālo le soifua usi mai le whaafonga I talafou a le Radio Samoa. Ua whiriwhiria nei le Presidente o Wharani o Emmanuel Macron, le Minista o le puipuinga le atunu o Sebastian Lecornu, e whaima pāle mia o le atunu. Ma watu ina atu iei le matawhai au I le tau ma whaia sa iri se marienga, e ma whaia na tasi iei le pāle mene ua whewaiwai ai nei, ia ma whaapasia le tala whaatatau o le tupe rua a whelua ono. O le amatanga mai o le vaiaso wa whairoi ripote le CNN, o le pāle mia sa iei o François Bayrou, na tuina nela na whaamawaenga matari ei na Macron. Whai mai ripote na whaamarusia le aru ese, ai whaato a iwa maasina talo na tura I mai le tofi, ma fua ona le le ma whai ona ieki riwa ina o folanga sa whaia, ai mai se lava whaatatau le tamau aingo le atunu. Au le whaatino ina le pālota le whaatuatua ina I le pāne mia lea, sa ia whaeroa I le pāne mene, o le avese o ia o le a le mawai se tali o whaale tonu, o lo whea ngai ma le atunu. Mo le pāle mia fau la o whea ngai nei ma le luitau, e tau mo whai eise tali mo whaafitau li tau tupe le atunu, ai mai se o le tari atu I le telo le mausoro te te e whaia mai whaasanga I le mano.
Ua whaelo mai le whale pae i ripote le 9 News o le oswhainga Israelu i a Qatar le asa taula i taitai o le Hamas o se tūlanga le manuia ma lo upu ia fo i ise taitai o le larolangi a meise o le whaia o sea o so whainga i se tasi o atunu o lo o au fia le au mediators po i la tau o lo tau ma whaia se whire mu mo le vevesi i Gaza. Whai mai le ripoti o ni nei tū la talo na mai a le oswhainga lea na fola ai le pāremia o Israelu o Netanyahu wa tali ai nei Israelu se fuafuanga mai a Amerika e tau fia i le vevesi ma whaedoa ai o le oswhainga lea na whaia wa ono vave whaamuta ai ma le taua. O ata mai le ofisa whaasara lawa le Al Jazeera o lo maua le rei le oswhainga o le whale lea sa iei tonu taitai o le Hamas i Doha ma ua whaedoa i se pepa o whamatalanga mai le Hamas e le iei se tasi o ana taitai na awhia i le oswhainga lea se i wanga nā isi sui na whasioti ai. O Qatar le isi atunu o lo tau mawhaia se whire mo Gaza ma o lo so tai fo i ma Amerika ma Israelu ai whaapea fo i ma le Hamas. O le palemia o Nepal o KB Sharma, Oli, ua whaamawai mai lona tōwhinga i le o ngā tonu le mauvevesi wa tūra i mai le atunu. Ua whairoa le BBC le whaatupla i o le ita o tangata o no le mariri o le au solo te te e sa whaaleo langona e te te e atu i whainga le sao i le atunu, le au te te e ia sa whaatau tutu ma leo le amatanga o le vai asanei. Lo whairoa le BBC na susunu e tangata le whare o le parlemene o le atunu i le laumua o Kathmandu, ma oso whai e fo i whale o le malo ma whale o nisi o taitai o le atunu. E to otolu isi tangata ua wha amawina, maari riu i rea sora nafi a iwa se laupango tāna sōsora e se mai se whale pui i rei tu isi sifo Nepal. O solo te te na mafuana o le whaasaina o le whaonga o le social media, le ana wa aia le to atele o tangata na whaero aile le fia. O se whaaringa mai le taitai au le amia le atunu o ta wai a whai a whaawau pia solo te te nei, ma le whaaleanga ina o mea, o wa wa ailoa i le wha o fia ane o le amia le tunu e wha tontonu wai le tūlanga. Le la wa laa ese le pāremia mai lona tōwhinga ai le mai loa po ai o le ata ita ia le tunu mo le teminei. Mai tonga o le aso tolu se fulu a Novema le ua whaatūlanga e whai ai fo i le pālota lea malo mo le whaatatuina o sui i le pāremene le tunu. O le o lo whaululu iai whai ngā pālota le tunu o Peter Vuki na ia whaamaoni ane le Radio New Zealand o lo whaatari la lato ofisa mo le polo inga o le whai ngā pālota mai le tupu o tupu le ono. O lo ua whaatulanga le aso valu ma le iwa o ke topa o te tauna whaatatu wai swafa o suita wā ma o le pālota talua ia tonga na whai le aso se fulu valu Novema lua a whelua tasi. E se fulu fitu sui e whiriwhiria mai le pālota ma le toa iwa e whaatu mai le ai ngā tupu a toa i eisu e 2 o le Legislative Assembly. O le teminei wa amata whai ngā campaigns i motu umo le malo ma o le pāremia o lo iei nei o Dr. Aisake Valu Eke whapea fo i le sa ave mua ma pāremia o Siosi Sovaleni o le ātamo mo e uma i le whai ngā pālota. Ma le tana mulimuri mai fiti, o le fuafuanga le whainga malo fiti e whaatu se embassy po so lato ofisa i Israelu, ua saunoa le pāremia o le atunu o le whaiunga ua whaia le malo, ai le o se whaiunga whale lotu. E te le whaitionga ua ngā i le folfolanga le malo fiti e whaatuina se ofisa le malo i Jerusalema. O le spraile la taluai, sa whaamaunia nei le malo o le pāremia Siti Veni Rambuka, o le ata ia se au malanga alo ia Israelu le aso se fulfito le masina nei lava, ma ua ta ue Rambuka o le amalanga le a whaalautele ai nisi o mana onga o iai o fiti i le a whaaitu, e ui o lo whaaleo atu iai le fia o nisi o whaalapuputonga tu maoti ma le itua ngai a fiti. Wai mai Rambuka o fiti o se sui o malo o whaatasi, ai whapena foi ma Israelu, mai whaatu foi o lato o fisa i so se no fuanga lava e tadia i nai lato, ma o le whiriwhiringa ua whaia, o le whiriwhiringa le malo, ai le o se whai unga ua whaia e se e kalesia. Tala ia le video sa mua mole nei aso, soifua. Maria, I love you,
Ia, te whatalofa, maufolofa fo i a te oi, le nei fo i vaega o le tautua, a le siufongo Samoa, le Radio Samoa, sulima i vatolu a moi au kilani, le nganga i fo whaiva, ma le i a tau savea i le nei fo i a stofi o le whaatawhiti o ngā luenga, sa whia ngai ma le atunu, ina i aso o tuana i atu tau walunga i le aso ata e au, le aso whareile. Ia a o tātou nonofo ma whaatalia, wa whaita waso i le whaatau tōina o le tātou whainga malo. Ai o nisi o mbea o maita wina fo i male nganga whaangai e tia. I le maota o Samoa i Vaitele. O le tupua male lao ai e fio ai le fionga le ri pāle mia filifilia. Le sunga i le lauli a le mali atoa. Palota i vao le uotea Fosi Schmidt. Ia, o lo va aia. Le to atele o le mamalu o le atunuu ai maise i tu malo e tolus fulma le tas. O lo o anga i atu e momoli, e leo se momoli. O lo o anga i atu e momoli a singa. O a singa o whaipule uma awa o lea ua tō le fale lau api. Ma ua auto lapi, ma lea fo ua camp, ua tola wapi ai ia le vaenga whai ba o i fo i la. O lea ua sa ili e le tō wha ma le whautanga. I le tō fia ina o Minster e tō sfulu ma le tō lima o le kapineta. A wā leo manino lava la tō ia le Fong of Delight. O manino le fionga i le palemia. Ia, ma le sui palemia. Vaenga na e tolu o leo manino lei, ai peo na u whai atu. Ia, e se umale whai tau o tangata, ai le ma whai o na tātou i loa, ma le mauti noa. Se i vanga nā ua mai a le tōla ua pinga lea. Lea o le a mawhai ai, o na manino. E lei loa fo i le tunu se i vanga nā lava. Ua whafonga ina mai i le tai ao o le asolua. I le tai ao o le asolua, leo le afafonga i nai. Ai wha lilo uma me uma. Lea ngai tā ua tele ua o le fionga leo malu le malo, o le fionga i le pāle mia fau, i a wha pia fau i le whailau tusi o le fono, ma le whailau tusi o le fionga leo malu le malo. La tōia. I a whatasi e ma le fonga whitelai. O le amanino ma malama le le iai. Tailo iai. Awa o le masani a lea a tunuu ese whaatemu karas. Pea o i le vaitaimi o le mae a i o whainga palota o tō whaafonga tufoi. I le tele o whainga palota ia ma pāle mia malolo, pāle mia whaamawai o pāle mia o tutuli. Le whaatua tuaina i le lafo e whaatua i tono le mauta e pei o whalani. Ia, tonga lea la alo i lana whainga palota i le masina o Novema. Ia, ai, o mea masani o na whai e tangata, e tau o le matematenga, ma le shadow cabinet, e tofi lava ma piki a le tangata i lona ma whau, ma lana whaatula, ngana e peo na uwhai atu i le aso nafi. E li lifa se ma whau ma se manatu i le tūlanga o le tō whinga, o le palemia, a whai e palemia, ua se e sa la whai, o lona uinga, o le sui palemia, e te tau o na se e i atu mua po upolu. Whape nā fo le whongwhtelai. Ia, o Minster, e te tau fo i, o na whapaleni le vālea, geographic location of Tutuila, of Savai and Tomua. Ia, a whai ua manatua la. E tele tō whinga. Tui titi ale isi ele isi tō whinga o le vaenga lea e tō tōrus fulma le tō tas. E re ngata o le a whaatoa le lei ia pū whangota o le vasenga. O le sau whainga i luma o Minster. Ia masui Minster. Sfulu lima matanga luenga. Se fulu lima Minster. Se fulu male lima foi Minster lango po sui Minster. O e sa sui Minster i le paya inga lena te atu nei.
e mauti noa lava le se i le minsta. Mos whate ta inga la lea o te whai atu e nei. I le fionga i le ngawhitasi a fui maono a safo. Fui maono a safo. Lea sa sui minsta o le matanga luenga o whatoanga ma whainga whaiva o vau matua ma la fumanu. O lona winga, i lo utal tununga, ua te tau o na minsta fo le na o le matanga luenga lava le tas, po seisi fo i matanga luenga. Ona, o lo tule mai, le fionga ya telefono David Hunter, o ia lea, sa avea, ma CEO po le whaululunga le matanga luenga, o whaatoanga ma whainga whaiva, vau matua ma la fumanu. Te le lalo na sila fia, malo na sao le matanga luenga lea, e ono se e ai ia le fionga, i le ngawhitasi a fui maono tito a safo e avea ma minsta i seisi matanga luenga, ai se e mai le fionga a telefono. David Hunter e avea ma minsta o le matanga luenga sa whaululu i a te ia. Nai whetutu na inga na, it makes sense. It is common sense as well. O le wha tataunga fua te tau le na, iai. A umalao na wha paleni i le palemia, i sa la whaima le sui palemia i uporo. O na wha pena fo i leo o na vai i ai minsta. Palemia mani minsta se to fitu mole mo tele i sa la whai pe to ono foi. Le sui palemia, ia ma minsta e to valu. Ia pe to ono foi. Ia ono fetuna i le whapena. O le lona lua lo lea o vaenga e fua i ai i a tofi minsta. Masui minsta. O mata ngā luenga sa ngā lurue ai i a sui usfono nei. Ma o lātou wanga waa mato mai ese ia po o lātou wa uina foi. E tofi le tangata, ia, mo leo te wawai atu, e iai i lātou o e sa whai aonga. Ia, o nisi na wa leo walu ese le sunga a se ula, Ioane, e le ngalo foi e te au lea tamali. Tamali nei sa o whatala no ina ua whaatula i mai le tofi minsta o a onga. A o le vai teimi tonu alena, e alu le whainga palota, ma le sailinga o se minsta, ai whau mai loa ma se ula Ioane, lona whailonga le Bachelors of Education mai le papa i ngala ngala. Nau whapea lola ia lea, ai. Ua hala ngā te tau fo i le tofinga lea, i le toina lea. Awa sa whai a onga, sa pule a onga, maulu a onga, ma toi sau walu anga i le a onga. I le Universite Mawalunga o Samoa. Ma mo mailo na whailonga. Whailonga fo i le tūlanga lava tau a au onga. Ma wala ngā tau ai fo i ona se e iai i le tofinga la lea. O leo te wawai atu, e iai e to tele whai a onga ia o lo i te tonu o le baenga whau whai o le whatutua le tua Samoa o tasi po le malo fau o leo tu lai mai. Ia manisi au tele malmalama tele i o lato se i whai i le tātou homework i la soa tai au po le po nanei. O whēra ngā luru ei tangata nei aoani o lato to mai mani anga waa wha apitoa. Ai o te wawai atu, au te loa, e tele anga wā. Ai ona ua paua o i lātou ia, tā ngā lulu e puno wa i a malefile mu, e reisi si e tau whailo, ia sona to mai, ma sona anga wā, ia ma sona fia lawi loa taipe o bela e whai mai o le kulimangu lang muanga. Ia la e le o se tala vandei, na e tau te sila fia. A tau tala me ali mongi e whai mai. O ngei, kwa mako uofoa. O ngei, iei sui lawi loa o mai aka mai sa o a onga ma mai ngā lue le malo. E loa whai whainga whawai ma lamba i mea uma.
E ofo la le loto, pe whawhewhea. Ona pā loto tangata i o i isi awari ia ale fast. E le lopo ania la tō mea na whai, e le a onga e le ini whailonga mani mea whapena. Wautu whafonga i tala. Ia. Ia ta ue whanolo loto ia tō ai ngā la fonga whapea. Meo le wa ai mau lalo mal meo le whasau sidi. A la le bea le la o nei i ai. O se mea sidi o na mātanga. Le o tu nei la o le au wata ma mai me lau whai wha i longa le nofo mai le tuli manu. Lanu mo ana manai o lato no foa. Ai se e tangata ia na whai i ai tala ma la fonga. E wā lea ma le ilo se mea. Le ini wha i longa. E le ilo te ta i se malo. Se e mai i le tu a le malo. Le tu tau matau o le fionga le fonga ftalai. E taita ia le malo. La se mawhau i ai. Lea se mawhau i ai. Ia, na o mea wha maasi astangat. Na ola ia leo le au. O le au le tau alo, no no fo mai. O le au whaipine mo minsta na o le malo. Le malo ua tu. Ai o ma puno no ma valu ma iuluma. O le au li ie lisi tu. Le wingo na utala. E le tu ufa fea ngai e le tua o mea tu tupu i loto tangata. Ma le whau unga a le tua i le tangata. E si i oe le tua ma tuu i le tumu mangwa. Pea e wha maulalo i lumo le tua. Ai wha mawalunga. Ia. E trop kika oe. Aluane land loi la loi nare mele nale. Tala wha tusa le nā. E wha fo i ei ma fo whaunga le tunu u ma la tu tālo sanga sa whai. Le ale tali o tālo sanga nei. A le o tali wha ali le tua. Ma le tali tonunga fo le nā o le to tele. O whai fe au. Se i vanga nai. Ia. Nai nisi o le au whai ngā luenga. O lo la lango pe o i le to ina. O tu le epa. Ai ia mana tua le lei. E le mamalu o le au whai ngā luenga tutofia le atua. Ina ua le ai e lava se me e apa i eitu le epa e au mai eini tupe wa o wha sasa moa o na toe whaini ana ai tālafu. Ua matua i nau tu le epa malana vaenga ma le whainga malo sa iai. Ua tāpunia uma e ala manuia. E o lava inai a inga manai a nātou tamai whale o loa e tutu i mga ala ma whapena fo i tutonu so se vaenga o le taulanga. E o le au whatau sa vali o meo i e lava tai e po le alingo le mea. E o a i le au whatau ni ua tax. A apa loa e le au whainga luenga le atua. Nā au te fia whaamanatu pe o na au pese atua i lava. Mai lava le lua awhelua se furu se i o mai i le tausanga le lei lua awhelua se furu ma lima. Sunga i whawhenga inga ma le au whainga luenga ai maise le ainga sa le vi. E au tau manatu o le mea le nā. Whawhetai au tau tāru sanga. Ma whawhetai fo i le sunga lauli ale mali le toa. Ma le tamai tai pāne mia le sa whapito sa iei le nawa i tau. Na matua ave ese i le nātu la fono. O se mea māta ngā ma le wha māsi asi tangata ia te utou le au whainga luenga. Le wha tutu lai o utou i luma o le wha msinonga. Ale la lorangi. Wha msinonga la lorangi nei. Ai pini ai le au whainga luenga. O ta i wha lea nganga o le ngā luenga le tua. Force them to pay
their percentage of the taxation system of Samoa because Samoa was no longer allowed to make any more international loans from institutions like the International Monetary Fund, the World Bank, the Asian Development Bank. Fale tupe te tele o le lelulang. Ia maulu lo ia saina. Maulu lo ia saina, maulu I tanga whaiwhe au. Io, talo whai. E maulu tua e pūle tanga o le ia whai tanga ale whaiwhe au ala ua maulu a ia. Vane mai I whafo, o ani nai pene me nai sene, sa fo wa I le alofa tu noa o le alofa o le ekalesia. O le tangata ese ua mau whaatasi ma le nuku ma le itu malo. A lea ua toe vavane mai lava. Le mama ua tu nātu le whafonga le whaiwhe au. Au siona whaletua ma siona to lua ma siona whanau ma le. Siona au ainga. These stories will become headline stories in our history and life of Samoa for many years to come. Le a avea o se whaamana tuola, I le au whainga luenga, ma le tala whaasolopito o le a whaalongo longo pe iai o tātou whanau mau ngā tūpulanga. Ini tangata le a lo lofa ma le mea na lātou whaia I le au whainga luenga le tua. Io, lea la ua tali mai le tua, ua taui fo'i le tā ma le sasa le tua. Tala sa ora tala le na. Wa talofa I lunga o le tātou apia whoringa. Lenga moe, talofa lava, malol soifua manuia, Imakulata, le fionga ia taula papa William Leo Pepe, fatalofa atu le uso, watu o taulangi, Alo le ngā lue, my watching you from Waddle Down in Auckland. I said, tawhiwhi, I lere me wei o kua I ngai Waddle Down. Ia, alo whaftai a whai o lua mafuta atu male, male tinao le ainga ia Ruth, ia, tatalo whatu Ruth, hi baby Ruth. Michael Utualunga, talo whalava malole, soifua manuia. O se nganga whanga e tia I le so ina ua o wawa I atu a momoli ma le asinga, momoli mai le asinga I le tu malo. Vai maunga tasi. Le tu malo, le vai maunga tasi, le olo tu lai mai ai I alo uso. Te o matavui, le I a taua, tala le lei, paunga. Ia po le fionga fo I a leota. O le memo momo I lo loto. Ina o vava I atu a fio mai. A inga lua ma le no whaatula o le whale vai monga. Va pea fo I le fio mai o le fionga I le sa whaapito. Mo nalo. Le fionga I a le niu va pea fo I sale valasi mai tu ala. E fia. Mamalu I a to e tu I sa mau. Le ngate le naa. O le solo le na sau. Nā fio mai ai ma le fionga ia tuli au pupu. Tuli au pupu, tau ili, sula manaia. O le sa se ei le tofi fai pule o le tu malo. I paia inga e tele wa tuana I atu. I lalo le wha malu ma le fua a le HRPP ma tu le epa. Aia o toi tō manatu. I la o wawa ai atu ana le la. Malingi loi mata. Aisea. O le nganga. A lofa ma le nganga. A whanga e tia. Le whatoa pa u atu nei. Ma balolo le whainga palota. A watu lai mai. Le uso I a te o mtavui.
paunga lei ataua tala le lei paunga i le tofi o le tūmalo. E lei popole ai tuli au pupu sula maneia tau ili whetai ai. E lei popole ai le vano nofo wha polo kiki ma au whai o malo ai na sau e momoli mailo na uso. Ka whetai lau fionga i le whonga le ala taua. Le anga o le tangata e tumu i le alofa. Wau toe tō manatu ai ma manatua le tala ina ua afe mai i le saa mali e toa ui tualangi. Na afe mai ai, i ngata i atu i va oto i le tongo. Ai whale pai le fua. A tau ili malona malo. Le malo te tea. Na longo ai tuli au pupu. Talo fai. Wala matia. Le soifua o le mali atoa ui tualang. Ma sefe ai le ola. O le sunga le mali atoa ui tualangi. Ma mau ai upu nā. Ele malaya o le whautu ngā tangi e tō mua. Ma mai mali atoa tutu atu lau sae ngā tai wa e lutia i puava. Ai mapu i whanga lele. Lei tio foi a ami le ipu e whanoi le malae. Ale fionga le tuli au pupu. Tuli au pupu ma tuli au pupu. Ma le mamalu. I le saufa inga. Ai moise lava lau fionga o le sa avea ma fai pule. O le tu malo. Le fai uso. O le tamao le tu malo. Ua alu e momoli ma le loto mama ma le loto whaafetai. Ne fionga e a te o matavu i lei a taua tala paunga. Alu e momoli le asinga. I le malai vaitele. Le maota ma le tupua le lao ai o lo ofio ai le pale mia whaolioli. Le sunga i le lauli a le mali atoa. O la ngona nā sula mana ia lau fionga tuli au pupu. O oe o le toa lau pule lea. Ioe. Talo fai. Ua vatu si o watali i o lio vais. Se i o luo nofo nofo. Ma tango atu i lau a au. Ma maua i lau lo to tele. E pei o lo soifua mai lau atali i. E pele ia te oe le tama o malaki na maliu fasia i le wharekalapu i nā i mata autu. Ma lo le on sai. Tulu i ele atua lo soifua ma lo to tele. E manuia ai lo tātou i tu malo. E manuia ai le atunu. Ma umi lo soifua. E toi oso fo i malama o le tae au fou. E toi oso pea le la. Ioe. Ioe na iloa le lope te uo atu sesi vai taimi. Ai toi tau vā mai ia le fionga ia sula mana ia po le fionga atuli au pupu tau ili. Mo tau vā mai fo i lalo le fua. Ale whatuatua i le atua sa mua ua tas. Ya, o lo whaanga nā e moli atu mai le sunga le pali tele. La ta whale te o Maryland. Ya, ma le whanau. Ya, e mase fo i show a fine le tamaitai. Ya, tangwai. Ya, po le tamaitai fo i. Ya, so alu. Ya, ma lo whaanga mo si ana tamba. Ya, lio vice. Ea, ma oe ma le whaletua, ma le nofa alo, ma lo tātou a inga i vai lele ma le tongo. Me tā ua le nāna le la i lau vai. I le malolo whaata mali i.
Lea la ua whaatino e tuli au pupu sula manei a tau ili. Tui vasa ne me tau o le malolo whaata mali o le mea le tupu. Mio, ele o se tala sil tala na alanga leo batu la umale teimi ai le mous natu tala male tua fine ya ati. Tatu ua ta le pese lea. O le umana tatu le vi i fo i o le tatu wa inga ina i sala i lua. Tu i tula waa ma le ainga whaingata pa ia fo i ainga fa pia fo i le mamalu o sa tu i atua ia e maise fo i le ainga sa amitua nai. Le a tatu ua ta le pese o le vi i. O le afio anga o fale alupo i le vau tupua ia a wai tu o tele o tatu ainga o lo whaafonga mai ia a wā le malai o le tapua inga le tofa. Tulona Samoa lo ua tunu mai saua se ipa ia fili mapule tu o sama whainga tale a ule toe au talaina ai se i o ulangi o se pese o vi iwi inga o si o pele o lo mita mitanga o te tiwa ima o nene o si o o le tofi e a fio ai au wa ma aina le ma o ku na fanua fa apea la mo si telele matua paliu mai lo to a fasilia la e maleta tua ina o pa ia mau mamalu fa amauina a fio mai lo i fale alu po isala fai o tala tu maule mamalu e te maua iai a fio mai se i e sila sila i si o unua e se le mata ina a e se i fa a fia fia tamaiti o le tapua ina Wasa ua tala i le whaalongo a whea vea i solo a olea o te nofo o mea sina asi o unu a olea ua pei o se whaangongo a elelei o le motu o le pawa sila fia umama i loa o whalea lupo le whaaponga i o mea O ki tālo whae i au te lofa tele le vi ila nā o le tātou. Nu i whale a lupo e pangadea. Le anga o leo ua toi tau nu le sā o le tamaita i a ati mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars. Ia mao le alala le nā. Ia ua whaasele mutu ai le tātou pese le nā. Le vi i o le awhio anga o whale a lupo i le vau tupua. Ia mawhili mapule tu o a lea ua whaatalofa i le tamaitai. Ati maa lota i fuamduia a whio mai le tāpolo kalame le lei a ua uli o le astofi. Ala se fosa vea i alangi ma fia te elo whapona. Whafoina le tāpolo kalame ma whani ia. Le whawala mlama whai u ia ngaluenga le nei aso i o lo alo whangia pia tātou e le atua. Ia o a mele nai tua ka sofi so manu ia lea uma. Ia e sao le lei a o. Ia e sao le lei a oe ua matungo fie le lei aso. Ia ai o le lango na le malulu sa tanga o tuta pe ia le tātou e condition i tono le potu. Ia tālu sia. O la uwala ubomo antu ai o lo o pisi la ulaina masalo sa i nisi o na iau client sa o tau whaafsanga il nei aso? Ia sao le sa vea sa whaatumulia sa so ofisa nei le malo la tunu o sa nga i mai. Ia o nei sa toa inga le sa malanga mai sa mo le malo le sei.
Ia pia nei ta so ai ngana le whapeona whaasumulia I lava le ta so ofisa ia so lava. Ia o ai le ngata I leo nei ta so ai nga le sa whaamania ina na so application ia le sa o mai e saini ala so konkarate. Ia mana isi fo lo whapeona le sa o mai piki ala se sa vale. Ia wa o na saini ala so konkarate ala se sa vale. Ia te tūlanga ina o lo whapeona ia le tatou ofisa o lo o whapeona pisi lava le Henderson Kasi so lava ia le malu lava la sinu o lo whapeona hanga i nei ia palaini ala si sāwale ia mana manisi po I o lo whapeona whamani e ina ala se salsanga. Malo. Ia, o wala o te telefonu e le tasi pe lua ni finance companies fole le tau te ngā lulu e tauna siri atu le lua pe tolu e fua I anga vaa fo ia matulanga o tupe mau a tangata Ia sa ole lei ia o finance o lo whapeona matonga lua sa atase o masefulu o masefulu a mato finance ia ai le ngata I leo o lo ia I lava le finance ale mato Henderson Pass o le mato finance na lo whapeona se soani na ita soainga e tau le lava whaasoa o na ita soainga whapeona whale tonu le ingoa ia o le mako anga na lo whapeona le tato finance lea ia e se soani ia na ita soainga lima vai ia e whai selesi o le mato finance lea o lo whapeona se soani sele le tuatele le tele so sinu lo whapeona nga I mai e sa irine sa vale ia e decline mai I finance ia ai o lo sali a sile tato finance lea ia e lato application ia le whapeona approve ai le telo o lato salasanga lo whapeona tu ina mai ia malo whaptai ia whamana tu le tunu e mwhai ao na so ni foi le tangata o lo whainga luenga tūmau full time I le tangata benefiti malang na application e wha malusi ai ia whakata vea wa e tā o tūlanga le e se tā ua tele o no so telo le malo la sino o lo whapeona I leli mai lunga le tato Facebook page ia mawala au mai I o lo whapeona I le tūlanga le o le benefiti Papiana ia tōti tamama sina masualo tala e pensiona. Ia e mana o mia lawa sansa full time, e tā ua selen sansa full time. Ia e le uni tula fono le Henderson o tula fono utu ina mai e finance. Ia o tato requirements e mana o mia lawa le sansa full time. Ia e susoani pe support I le sansa le benefiti. Ia o le tulanga pe nene ma le sansa le savale. Ia anu lava le ngō o edes benefiti a tāngsa lea. Ia na o tāngsa e sau e support the application. A le tāngsa le benefiti. Ia o ia inga le nā. O le tāngsa benefiti. Ia mo le tamama tina masua lea e tala le pensiona. Ia mo le malo la sinu o lo whapeona siri nia pe le tūlanga lea. Ia a le whaamala malamaina le nā o le tūlanga lea o le benefiti. Ia mo le tāngsa full time. Ia, malo whaftai. Whai o iesi si vaenga tā ua a o le au maia I le tā telefoni ma le tuatusi ia sauno ia le te mai tā. Ia ai le whao maina tapo kalami sa rea ia e mole asule whawhetai a le pūlenga a le Henderson Cars. Ia I le malo la sinu o lo whapea o na whamani e ina la so application po tau sanga foi I le maso whalesa arale. Ia o mai tawina le to atele lava le malo la sinu o lo whapeona whamani e ina la so tau sanga. Ia manisi fo o lo whapeona whaatali ia se tali mai a finance I la so application o whapeona launch I tono I lea so maria so o le ngaruenga na o lo whapeona o na ngafa mamaso ia so umalanga ia o ai lava lo firmana o mia se soani ia bana au mai ia o asili numera o balselau Fitita sasi, eu te lo to atele lava lo firmana o mia ia ni taavali po sa fo I mo awale mo femalanga I fo I mo I ngaruenga ia matono ainga ia awane
I fua e la au mai au a fai fa le tonu lo ingoa le lava lo fa so yes so mai so mai va ai au I le numero na wa kivina asu I fa ta se male maso address o ta si wa fa Kevin to Shrike I papa peto I o maso au nanga lava ta vea e su swani le malala tunu le lo fa pio na fiemena o miesi sa ia ai o lo I le tulanga le fa le sono le ingoa ia male lava fa so Ia o te loa pauleo se sapo kalamere nei taimi. Una o se iti sa taimi ia sa te whiloa I tai au sapo kalamere masami. Nā lo whātai. Tai sau noa I lau whionga le tumai tai. O lea tā whiloa I tai au. Ia manuia le toi fo I atu I a inga le nei a whiawhi. Whāsui fo ia mai e manuia. Ia whāsui fo sa vea lo whāsu mania sele la whiawhi. Ia lo whātu fo I manuia le whiawhi. O le te maitai o ati ma le tātou whalata vale le nā le Henderson Cars e te maua le tuatusi tasi Iva Farm, Cavendish Drive I nai papatotoe malukau I ama le lātou telefoni le aise tongi o valuselau fitu tasi fitu tasi. Fatalo fai lau soi alo to mua a maloia. Bonjour, Chief Leatoa all the way from France, talo fai. O le ale bewa e sola koi falangi sunga. Ia, le lei. O Immaculata, William Leo Pepe, Alpha Taula Papa, John 31, ia, watching you from Queensland, le atoa, loto mua valo ia, mai falani, ia, whapea fo I Tavita Fasio, Melbourne, Australia. To tele na umelo pongi ni ilunga le kako a miolinga. Ia, fiafi, Tavita from Melbourne, yeah, S.O. Jacobs from Sydney, Australia, Ewini, Sasa, Taloflava, Monty Pueliu, Malole Soifomuria, Vaelua, Salali, Taloflava, watching you from Melbourne as well. Yeah, Utai Le Solo, Elisala, watching you from Melbourne as well. Sole, Alamquaco Kelea. Lea umbele poni ia e whaasanga mai. Ia, talo whalava. From Grandbourne, Melbourne, o niwa whalau, talo whalava malole soi whamanwia. Ai whai mailo masi I vale I le whaase inga o si vale mai. Ia, Savea, you look so handsome with your shirt. Vadia whaftea ia tau whavelea si vale. Ia, le lei whaftea tene lava. O avei, talo wha avei, le ataua, wha malole, soi whamuria. O tausili, tua I malo, talo wha lava malole, soi whamuria, malole ngā lue ni aso, whaftai ngā luenga leisa au tauti ngā ai. O le uso pele a Simona Tavita Tauti, watching you from Seattle, Tacoma, in Washington. Talo whai malole soi whamuria Simona, Alofa mo oe ma le tolua ma le whanau ma le ainga, whapea fo I le uso I Filippo, o mana Iosefa, talofa mana, alo le soifua, Freedom Tofi lau. Ia, le lei Franco Silia la ma alo le soifua manuia, whaftai le mafuta mai le tātou por kalame, o le sunga ia Dance Music, alo Dan, Ia, to anga e whai wha lei musika matui fo lunga le Facebook ma le YouTube. Pule tanga loa, ta alofa ma alo le soifua manuia. O whale I tu au, liki fuatanga. Alo le soifua manuia whaftai le mafuta mai, o tau malawa. Le tau toe tō laulawina, o lepam from Sydney. Ia, whapea fo I mele foa, ia, o luma pauli, whapa ia whepulea. Ai, a vea whole nei awanoa, mamoli atuai lea nganga whaftai. Nai o tātou uso ma wale si whasa lau, o lau lava personal podcast, ia po lau lava fhoi page o lo whatino mai ai. Lewa umale tātou whinaunga. Ma le tulanga sai ei fhoi le medium, a fhoi le a tule e pai, langa lava tangata e whai upu leanga ma tau wha leanga ma le tau wha walea. Ai matua le malamalama. I le tūlanga le whaawasenga ina le lei mai o le malamalama I le lātou. Lava tau tuso I lātou lava ia. Wa tele le tau wha leanga.
ai titi le malamalama i le whaapupulaina. O le mata upu e winga i le tā ua. O la lale mere o whako e lingi me se kai pukola e wha mai o le se pukola ko le ko le avangi kingi le mere ko o le pereka ma le supa. Ma le supo e pole ale me le lau whatuelo. Ea, ele ngata i le sunga i le ali whatonu le sunga ia tule epa whaafitai li o sua ia malona fo ia waa i le si ufonga o le tae o fo o Samoa e Long Beach, California whaafitai atu fo i le sunga ia tapuala ia whapea fo i lana fo i tautua malana au nanga whaafitai atu e le tautaiae sunga asiata ia ma le sunga le ia taua ma utou uma le fionga le ngafitasi a whimaono anae ia ai mese fo i la utou au waa alo le ngā lue malo le loto tele ma le loto tutoa e so soni le tātou ngā luenga e le ngā tele nao le tautua mai o nai o tātou uso ia matua whawhine mai Samoa le talamua le tamaitai o le Palestine o le tātou asosi o le autustala ma le au whasalau o le awhionga ia lilo mai awa mai na vai kusape ko ke leo ko ke whai ko ke misa mamai ai o tō walofa whamangalo fo i le tua whine o la a whatino lava lana ngā luenga i lona tūlanga to the best of her ability ioi e le ala o mātu le whainga panota ia le na o tātou o le auro ioi ana i le ilo ile aulo le afi awa o la ulava nda me mata i tangata ia sa fai nei ma media le alava o toi oti ia i lato o tau tatala mai o pe ni ako ma avo le o le lopo le ale me la fa o pulo solo mata wana o me o king kanga me o king kala la o tala no mai ai ale lo o lato wa lato fa leanga lato de lato campaign le mal le i se mer fa talo fa tu fo i le afionga le ya le aloli ngal mana au tanga vai tipi au tanga vai tu man vao le fletua ya le lua amesene ya fa pe fo i le totele o isi fo i o tato o ngadu due mai i Samoa ai watu le malo fo i male fa tai i le fionga ya fonti au loa male tu i mai fo i o le Pola Kalambea le turisi Samoa mai Brisbane i Australia ia ina isi o tātou uso o lalango pea i le tātou ngā ruenga e pe une ia le sunga i manatu le lei malo fo i le on sa i la auto fo i tau mwhainga ma la auto fo i podcast le sunga le na i o le uso i Malaysia tasil la uso sa so ni lava o te whaalongolongo atu fo i o la tu tau mwhaima le lango lava i le sunga lauli e le mani toa po mus e le ngol tama ya malo mus ya ma si au fo i tau longolongo le ngata le na ya o le uso leo te vavai atu o lona sotanga mai so la ua ma so sauni atu i le meo te sauan ya la o sua le sunga ya sua Andrew Muaava pa le sunga fo ya le ulua ya li I believe he's based and stationed in Salt Lake City, Utah ya watu fo il fa malo e tasi ala whalongo e te ilo tangata o lo lalango ina ia tula i mai le sunga lauli le mani toa ma le whatutua i le atua sa mo o tasi a malo whai o le whaiva ia te auto uma ia manisi wa le awhia oi le le mawhai o nangalo le uso ia kota mau hunt masiona whaleo lupe matasila mo auto uma o lango fo i le la podcast ma le na fo i whala wiloa ia
O le tua la sila mai i le tātou ngā luenga. Ia mana i nisi lava uso o lātou whaia lea ngā luenga. Lango mai i ala leo te tele nei ma le tātou tau mawhainga. E le ai whatau waa i lo tau ma au ma lo tau tulanga o le tulai. Tulai whatasi fusia le whau o ma lo i o tātou loto ma nganga. Ina ia mawhai o na tātou manu ma lo i whinonga nei. Ioe, awa, o le mea umale tala no ma ina uri ia whamai o e tutu leo ngā tonu ma tu i whea ma i tātou te lo ma tu leo ngā tonu. Ioe, ai a whai e tu ina tu awa noa i istanga te le fio mai i wai lātou te lo le lei ma malama lama le lei i ai. E sau lolo tanga te tala no ma le i atou sa vea i le tu ai ngā levo le i ai. Io ina lola ia na malama lama le lei i la ia lea. E matua wha mawhitia i nā ia pa awale. Ia malama lama le lei wala. O tala lai fwoi le tangata e fiula vale. Aua nei e atu matangi. Ala utu atu le avanoa. Dele maila i lunga o le a fwoi o le tā polokalame. E nāla ia lea. Tātala noa ma whaasoa e whaafonga le atunu. Wau te lo le au watu matangi ma ita ma whaali i el mele tangata. Ona wana le ma whai ona tali fasiti. O le la tunu ngā whai ale ngai le ko yongo ongo mai. Diri to e fia tali ina ma fia mana o e fia to e whaise tala ma le i atau o sa vea. Ai ui o lea. O nai o uso matua whawhene o le tātou ngā luenga na whai whaatasi nei. E anga le leile atua mo i e tū mau le tō whā le le i a te utou. Ioe, ina ia... Wau tātou. Tātou te tala noa ma whaasoa i le tūlanga tā ua. O le ano whale o se mataupu. A le o se mataupu whaaupu whai o malo, se tūla whono, se vaenga o le whaavai. Ia, o vaenga ese lava. Ia pe tātou talanua fo i whai ngā pānota, o winga o tangata, o winga o navatau. Ioe, lale winga o le mea lea ma le winga o le mea lea, tau na whamatala i lea tunu. Ia lātou mālama lama le le iai. Tātou te lofo i whaavasenga tu ai ngā tangata e ono a vea ma teitai. E atangia mai i a lātou saunoanga, e atangia i a lātou winga ma fōlinga ma upu e momori mai. Ioe, tātou te ilo le lei a wingo tangata e wha sausiri ma wha maurulunga ma wa ai maua lalo ia i tātou. Niwe, male tō tele o le atunu. Ua pe iei oi lātou e ona ia le atunu ma pū lea Samoa. Au tātou. Ma wa ai manatu wha pēr o tātou no whai whafo leisi tātou whi au atu i Samoa. Male lei loa. Oi, o le tino ma le whatu lai tanu ato i Samoa. A o a mea tātou o lo whai atunu i whafu. O lewa na lau maile tātou mātitiva mo le tātou puaelo o maile whatusa o tātou i mea whapea. Ai vai mai ai, o ia atiri ai le whea ai o maile i o kui whafu. Ma lo le toa, ma lo le tut whato toa, ia ma lo fo le on sai. Ma le lava papale. Tātou whaftai le tua, e lana filifilinga e tau wala mai, e le pānota tangata, le filifilinga tangata, ua saunoa Samoa, ua tulei Samoa, ai a la o na malama lama Samoa, tau wala mai a te utou nā, i tātou nei, le tau longo i le ao ma le pō, a o le manino i o ma tā upu, tātou te pepese ai, tātou te le tala noa i le tele o teimi. Ai fōringa mai, tātou te pepese lava i le nota e tasi, ma le lau pepa e tasi. Ia male leo e tasi. O le tāua le nā, o le tātou ngā luenga. O lo whai nei, ia ma i lātou uma lava. Sa whiso soani, e momoli le upu i mauta malawa ma loto tangata. Ina ia lātou tali tonu ai. E pānota mo le manuia ma le lumanai, e ala i atinai. Pānota mo le teitai e lofa e atangia,
lona wha maulalo masau I lalo le folo lo o iai I tangata. Nai lo le teitai e tū mātila mamanatu o ia. Wo so e umalole atua o ia. Eo, le tala le na. E pepese mai lava. I upo le tuspa ia. Ma mea whakewisiano. Aea, o le matua silio na mio whati Apollo. Ia le na. Ia, o le tulanga le na, o isi vo I la lea pe o le urungari vo le le sini Australia le media lau wali ia. Na, e o malona lau tuspa ia. O mai lo pala lau vale mwhai upusa mai le tuno. Ala mea ua o ia. Le na, wha ma asi ina I luma o tangata. Na o uma I Samoa, male manatu, o ka e o atu nei matua I amo mai ni a monga. Ni mo, ele ngata o a monga. O ni mo monga fo yo ni tui mani whaalu manga te tele. Ai o kunga, ngā oa. Ngā re fo ai o. Koe whai tātou tali e. Awa tātou tene lofo, mata, mama ioa, mama wā ili le tele o mea. Ai ile tā ua o le ngā luenga. O le tau longo, ma le manino, ma le malama, ia tātou issues ma tātou mataupu. Alo le whinau, ia, le nā. Ai ai si, ali I whasa lau system o ita I sa fsosani mai, ai ngalo ia te au. Ia, le lātou foi au unanga ma le lātou tautua sa whailo ai. Oi, le sunga ia sua, lau vale sua, le Samoa la laa, mai Australia. Ia nai podcasters lātou te whatino ia le telefoi o ngā ruenga, le lei e atangia mai ai. O lo le lango mai, ia, keep up the good work. We've only started, my good my friends and brothers and sisters, we've only started. Ia, le tulanga ta. Wale nau, whamalo o tuai I le ngāruenga. O lea o su I le ula tau le tini. Wala lafo fo I le ula, o tātou su I le pale, tātou su I fo I ma le titi. Avane la ia lea I le mana ia le nale. Ia se I tiu whamata la o ai. Pati Samoa ma tātou ai e yuli. Ai se I sa le la auli ale mali atoa. Alo yo whaiva manaia. Tāpua I lau I tu ma lo. Lau atu nuu. Ele ngata I Samoa. Ai ngai fia o Samoa I atu nuu. Matafa I fia o le lalolaki. La tātou wō. E whai le malolonga. Ia e maise. Ia o nai pese tātou te oi. Mo mori aile au whai ngā luenga le whale. Ai tā pena mai le sifi pō, tau te o lawe momori o tau, ina ia mauti noa, e alau mata wale teimi ale nei o so I ma le fia moe. Ea. Ia, ua vai, ua fia tau nuu le fale, o tau alo ngafa mga se senga, ngatau mawhitanga, ia, amatu le wha malo, ma le wha aftai, ina ngā luenga lo whatino, ia so uma, e whenga iai o tau mati u te whaloto I fale, ano fale, ta wha fale, tua fale luma fale ioe o mea I fai ia e maise o la I matamam tina matutua ia male kele o le au ki ngifu fo I lea kamaki e lua kamaki kai whakau sanga kamaki kai koru kau sanga lea pai Joe fai lua Ua o la ngona, ua o mai vai. O ua puanga, ma whai ngata, o mea watu tupu mai. Le mafutanga, whai male ilo, ele ai se awanoa. E mawhai ai, o Natali, e la ngona le wha anoa. Ai ona ole malo si tele ole alofa le mafuanga na te e ai le fa uma fi ave o e io li
ai whaingata te leo ta ahinga le lofa moni e le whaatu saina e o oi leo ti e le talia ina se mitina e whaai loa mai se aso tele e te fia samaliai mala e i papa e te ofuai ma ue te leo o lava iai ua ave e sea o mea uma ai tu maule o ona o upu matala ia la foai ia awane ia i se ola ai ma pe ana iai se manu lele matala se lele mai mamoli mai i le tele o no foanga a umafa e toe ali fetu o le langi ha o le ne ya lofa wale tau mateina seta ali ave o e io ulima ai whaingata te leo ta ahila le lofa moni e le whaatu sahina e o oi leo ti e le talia ina se mitina e whaai loa mai se aso tele e te fia samaliai mala e i popa e te ofuai ma ue te leo o lava iai ma ue te leo o lava iai Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai tu. Amo. Kanule vau sei tau sangi mai Katule langi sei sa ini mai Ia, o pesepesega lava o le manawa o ngā luenga, ia, e mai se fo'i o le nganga i fo whaiva, whaala i o mata i lunga o le ala tele, whatalofa i le whatalega ia au pa au, malanga mamau mai lava, po se kuria po se loli le toina,
Mai North Shore o leo o toi titi tau nuu I lona mao ta I manukau. Ia, maloli le ngalua nei aso lau talenga upa au, ia ma outou uma. O loo ngā lulua le ave taxi, ave pasi, ave loli, ave kuria, ave train, lau ave valile, ma lau ave vaa. Spawn Breezy, mo oe. Spawn Breezy e le whangalo I lo uanganga ai o le a seu loa I whanua I a sio waa. Wawai atu ana le la e peo na o tala tala I le tulanga lo iai a singa. A o tola wapi ia le a inga whatutua I le atua Samoa Watas I le tulanga tā ua tele. O le alofa luu o I tu malo I o lātou sui. A le mali foi la e o mai ai tu malo. O le launga e tu po ai le toto o e sau e momoli mai le asinga. Ma le mamalu ia tu o te mama tina matutua o le tunu. Vai atu o tau langi pa ia wha le anganu. Ese le matungo fie. Wa pei o mai ia te mama tina o I tu malo e momoli mai se lato tama. Maasi mai se lato teide sa nofo tu mau. Ai o le ao o I le vaenga mulimuli o le tausanga whai. A o a ni tūlanga o le ao o iai le lau ngā tongi.
E tu mai alto to ia tu mai fo ia tali o la vea la to ia mawhai mai. O le sunga ia fata Ryan Schuster. E o le si min star leo le kapeleta. Ai sa o le lei. He is a ministerial material. Io, o le tala sa o le na. Au whaafonga mai fo i tali o ma whonga mua o le vai monga po le talenga na mula ulu ma utou uma sa vea ma le mamalu o lau tou lau o le swalofi o tu mua mapule i nā i le tātou ava ma le no whanga e le maketi o aliki i nā tonu a le o lo whalangolongo ma tā whao ma eva mai ai ma lo lau ngali whaftai le sila i le wale o ta ua e tala vau le tau whale ingoa matua e a fata Ryan Schuster ea ale o ta o le ta mao le tu malo a malo atu sanga ngalua o tau mamalu mai se o ta mao tina mātutua sa ngai mai e mo moli mai le a singa wapena fo i le a singa a ana lofi numero lua a mole a fionga e atu inga mala fesolai ana lofi numero mua o wale fionga le li foma i le launa fausia wa sa tuala ai ono Dr. Alec Ekeroma ia maletele o isi a singa o nai faipule ai o toe whamanatu wa mai fo le a singa wale le a fionga i le tamamatua ia tea to ala pe ato fasale anga numero 5 o toe manatua ia na le sauno anga tea i to tonu le mautafono ele mea la yona ona mumusu e maini leo ve mai le talatea i au te whai atu toi titia ala tau te musu e mai leo a wae maua i o tau toi titia na maua leo se si o tau pe maua uma ia o tau umana Resi lava enga ta ua tauna wha manatu pea, lava pea. Wha fonga le mai o tau ia, o le HRPP, masui, mamalu ia, o le afuafua e oe ave au tau tangi au tau, malolo mato i lalo i le panota. Ia e loa le lei pe o na u wha manatu ia te oe ma o te pese atu ai le neiva i aso atoa se i o'o. Ina whaulu au tau tangi, pele whaulua fo ina tangi. Aua lava, ia e mawhau i la upulea. Aua na i pule tula epa i lau loto. Ia e pule lau loto ma e whape atu ia tula epa male vaenga wha malulu atu. O lea ua o malolo le whainga panota e le a vea sa tangi. Awa e tele meo le a fifi lunga i a te oe. E le ngato oe a fifi fo i lunga o le pati whau whai. Ioe. Mo mua e le ise tupe. Ale matau, ale pati whau whai po le vaenga whau whai. E whaulu e le tangi. O oe whaulu ina le tangi. Lua o oe e te whaia ina e te tongia le 5 i le ono afe i le whamsinonga. 5 afe i le ono afe le tau e to tongi e oe ua whaia ina. Ile lo ia na tū mo oe. Tolu, le liu mai ma le whamsinonga pe ona ta oto ai whai unga wa uma ona iai. These presidents have already been set. Olea, e lua paea inga e te le toe songi e le avale o ti pe te toe a vea o se sui tau vā mo le se fulu tau sanga. Lua paea inga. No fona ma fau iai le mea le nā. Lua. O le si vaenga wha popo iai. O le mamawhatu o le avenga o le ata wamo e lauto o lua ma lau whanau. Wa umana whautu atu lauto o lua i ate oe. Talo whaile tina o le ainga. Ti ngā ina le whainga panota ma le tāpenanga o le whaalau i loa o lau palota. Le lope na alu oi se lua sifulu afe pa e tolu sifulu afe. O le o mea lava sa whaatilo lau mea i a te oe.
wa whaatoto na i ai le whanau ma isi mea le ainga tau na whai. A o lea la, o le amatua pa u le si a monga ma mawhai lunga lo patua, me se le tua ua o si o whaletua. Misa le ao, misa le po, family violence, ta whasi ta maiti, a wau le si tua i lo mawhau whau. E alu ese mai oi petesa. A o lea, o le atau ave e oe i le po ato ma si o to lua, aso uma, taimi uma. Le ala le nau te whai atu ai, le whautuanga i a te oe. Pule lo loto, ta oto, la uli ma le whainga malo e whalau. Wa aise me ta ua ma le ao ngā, e whai ei so sao le malo ua tū. Ai le o le tau pule pule, e tau whawhau nisi mea e whaaleanga i le malo ai. Le malo tātou uma ma oe. Le malo tangata uma. Ala le mea lai, ona le manatua le launga le whaife au leana mai atu. I le whainga o le tau whainga lotu. Tula epa ma le chapipi a vese le ita. Nā le mea ua umi ai ona utou whiita ma utou o tā mai. O le ita e leo se mea le lei, o le mea le ti apolo e le aise mea le lei e whanau mai ai. Le ala le nā, o le tau le mau atu i ate outou uma ia. O lo whaalongo lei, a wā o te iloa le lei ma le mautinoa. Le lei ma seisi outou e misi. Le whaalongo i le whautuanga, ma le tuu o lalo, a lei atou sa vea e avatu, ma le toa o le loto, ma le fefe, ma le popole, e seisi vaenga awa o lo sa vali li lunga le tu la fono. Ma lapata i ai oe le uso. Ila mata upule nei. E moe file e mutu le epa, a lai te lua misa, masi o to lua. I le tau ana watu o le fine. Hani, malia ia lo loto. Talia le fai unga ua fai e tangata Samoa. Ana mana na ofo iai tangata Samoa. E li liu le lato palota ia te utou, o le mea foi le nai tupu. O le wha lave. Wa le tutusa, le wha manino ina, e le tau media ma outou lava, o la outou anava tau wa fai ei ma mea ula. Wa fuli tua i loa ma tangata iai. Ma le manatu o tangata. This is a joke. Tato wo e lango. Le anava tau e atangia i le teitai, le file mbu ma le loto maulalo ma le lofa i tangata. Tato wo e lango i le anava tau a se pati o lo ta oto ma iai inani atina e mawhaio le toe fua mai. Matua iai le atunu u mo le lumanai. Ia le na. Ano toe avatu le vaenga le nā leanga e tā o tele. Atalo fantu Joe Toltasi o lau Papa Junior Timo o le sunga Patolo Sio le tua vao talflava Angel Nathaniel alol se fumanuia aftai le mafuta mai Sefo Nicolau Alofa Lia ia mautou umalava Ve maitala alofa malo ava vetai savea a o I fa le le fana le o uso ia ava tu ile fautuanga yo sefe le tupe sefe le taimi amalesi me taua sefe lau mafutanga malau tautonga. Save your marriage because I tell you these pressures can end up with you losing your wife, losing your family. And then what? Nala ia. Te aru te moto tasi o I petesa. Lea, o le tinao le ainga ma le tinao tamaiti e te tua iai. E le ngate le nā. Your financial stability will be ruined. O le tūlanga o tau tupe maua. O le awhape nao nā awhia. Lou tamao a inga. Lau ngā ruenga. E le toi le leifo I lo ba fau.
psychologically damaged. Wa o tō sila ia le te leo le ngau ngau sao le mea le nei. Nā lau o whai atu, save yourself, love your wife, save your marriage. Sefe, le lua taua I misa, mai ua na lua te ai. Ono le whai atu le whina, la wha whina whai. La tātou e ofa o toi mai sisi loun, e limas fulu afe le loun len tā ofa I mai o le whaltupe. E tā pena I ia lau. Tā pena I ia lau whainga palota ma lau wha lau I loa. Whai atu ai fo. Whatatanga la fonga. Listen carefully and take my advice seriously, deeply into your heart. Ia. Atalo whatu. Ia tupai li masina lupe whamai olo mātou mata matatu I Brisbane. Atalo whatu ia te oe tupai ma le ainga. Le sa o le whamai alofa. A le usustai. Whamai tala le fina. A le usustai. Ia nai alua ia leo. Alua su esis me whai. Ese le ti ngā o le mea. Whai ina whalua. Oti whalua. Oti le tupe. Oti le tō lua ma le whanau. Le aise mafutanga. Lea le mea lea whai. Le wawa ai mai a tangata ma le kalesia. Ti ngāna I loe tangata. Nama e matua I whaia ina, fair and square. Ma mau palota. Ai su e tu foi. E le ai a ni wha maoninga o ni tufa ngā tupe na whai. Le ai ni wha maoninga o ni mō ni mautus tu sia sai ni am whatau tō ina. Ala a whaafewheo na e alu te tū wha mati. Wha. Tango ia u fufi wha le leile nā māta ngā ma le nā mā siasi. Tatia ia nā sū ma nā maumbea lo tau ma whai. A e tali tonu iai. O te iloa uma e tau te sila fia le lei o a o le tangata whai te tala. E o te whai te tala I tala moni ma tala whawai ma tala le lei. E lapata ia ai. Ma longo puia li ia I le atunu o le mea la tupu ma le mea o le a le tupu ma le mea o le a e ono tupu pe a whai e le usta ia le mea le avatuai. Malama le lei le tu la whono. Nala le nā, social issues, the law. And the consequences of what is going to happen. Tala sao le tala lea. O te iloa o mau tau mau tau whamsinonga mau tau mata upu ma le mea le a o iai le vau ingo lau maka upu. Iau nai tūtula ia ma vau lo ulu te tonu I o. Ina ua uma mai eo tui whafo ai tutu mai loa ma le. Ua e whai ina. Ai tutu mai loa ma le media. Ma le au whasala lau. Ia le aso fina ngalo le mea le. Le sa whalongo sa iei fo se tasi o whaasala lau si nia mai New Zealand sa whautua. Mai sa whalongo le porokalame le na. Ia wha mai, la mena le whaiai. Ia lau sa wela ia whaasala lau atu o tau swafa. O le iunga le whaamsinonga e peo na tola o lau wina. E le whaamsinonga. Whai tu malo e tu sa mamata upu o le whaamsinonga. O le mōlianga mai a paimala whai o le chapipi, whaasanga ia paimala whai o le amale. Oa whaamauni ai leo ni mōni mau, whaatuatua ina, ni mōni mau tusia whaatautua ina. Mau atoa I nei whafo e le whaamasino le mata upu, e lata mai le a au le meana le lea ma apilitia mai te a mai tau mesina e lele atua ia maluakua ia. Whaatoa apilikia mai o I kamakangi. Eo, tau atu malou suafa malou ingoa male mata upu na whai. Nei lola ia lea, e matua onga atu reisi me whai. Eo, ai leo le whapea mai. Au atau te o esa, ili le ambi o tonu, I le whawhauina o se mata upu pepelo, ma le se ma le whetaui, ma le sao mai le I tupu. Le whawhauina o se vaenga whapea, na wa ai o tufani tupe, e fia le tupe. Stop that nonsense and that conspiracy. That is a sore loser excuse. You can't handle
losing fair and square, then what? Are you going to bring another shame on top of this shame? A shameful act? Nena, e umango whasa mua kua, sau koe whaali liu whapirakangi o makule mea, ia marama lama lea tunu, lea la ingono whai atu le epa, ave sau whautuanga. Tātou malolo ia whaata mali, tātia ese nei su. Awa e umane mea nei, paua leo le tau ina tau te, no nofa matu wa i eile leanga atoa, me langa o ska il ko inga. Ko inga leanga whausa somali mongi me la kongi. Mai tau, whamai le whatu amatal tātou tālonga, a tālonga toi amatau. Mua fumwha atoa le mea o le ao ngā. Mai maupea na whapea, it's neck and neck le tauwanga. Ioi, e lua nu fōpe, tonu ni nu fō e vāi. Au le tō wawai lea, ile se furumon tupu na fō e vāi. E fo e lulu, fo e lulu le whapasino ma lo ia tu mai. O te ofo fo i e otu ni lo ia, e fautua ino tau sefe o tau tupe. It looks like you won't go anywhere. It's going to hurt you. O le a whamanu a li ai o tau. Anyway. O le tala le na. E te tau o na whaalongo mai iai. Ma lo Ramona, alo whaftai le mafuta mai le o langa ma le tautua le nei fiafi. Tawalunga tuai ma le tātou tala. I le mata upu o a matua whaasa tapu ai. E le sunga le lauli ma le fast party. Le toe tui natu se avanoa ma te tala atu le whai te toa e uru whale mai aisi si o le autu stala a le Samoan Observer. Le newspaper. Wa le oto iai so na whatonu Samoa. Ai o le whatonu mai fiti. O lo ngalue ma o le mafu anga fo le nae le ala iuna le tali mai ia le. Pea whai e tusi atu ma te te atu le ngangana Samoa. Ia le to telo le mamalu o le atunu. I lo utu langa whatu stala. Au te talitonu ai ma whautoina fo i le sunga lauli le mali atoa. Ina ia toa fi mali e le tai. I lana whautanga, whatupu ma lana whato whala inga whata mali. Ina ia manatua ma au whamanatu ai. O se tasi le nei o vaenga. O poutu e wha i ai pou. O vaenga whatemo karas. Ai te tau na soa le pule, ma le whatonu, ma le pulenga, a le Samoan Observer. O na ole Samoan Observer, e le ngata i le matua o lana ngā luenga. Ai sātu la i fo i lava e pui puia le a ia te tau o leo whasalala. World Freedom of Speech, the World Freedom of the Press. Ia, awa e iei mea ia e lua. Mai o te le tio fo i le fionga le li panemia. Te le tala, ma mea o te kawa ina ma o turi mata ia, ma mata i tu ina. O saunoanga la uli sa fai, na uli al mali atoa, i le tele o tausanga. Ai au toi fai tau atu le newspaper, e ese le interpretation, ma le whaali wina la o lo o iai. Me milo atoa. So the words that were spoken and the speech that was expressed and presented by Lauli no longer has the fact and no longer has the content and the context of what was written by whoever. Ala lea o le tu o lalo i la wafionga i le li panemia, le sunga Lauli il mali atoa, ia la whangia. Ina ia soa le pule, ma ia iai se talanoanga e whaia. E wae ese le whaatonu, ese le au whai ngā ruenga, ese le fionga, i le ngātua i tele i a sano malifa. Ese fo i le fionga i a muli anga Jean, ina ia tanga i o le pule sa o ale na. Ma ia o ai ma o ai i le au whai ngā ruenga.
whai le ngā luenga ma le ami o tonu. A whai. E le lava so lato wanga waa ma se ata mamai e wha le liu i nai upu mauinga. O mata upu ese lo tea. E le te taula o na whai ngā luenga. Leona o watu wa ile si aso. Ile sila to toa ile mata upu. Ole tangai ma sila o mea nei e sa ili ia i tai o lato whaululunga mata ngā luenga. What do you want to look for in leaders and their performances? Even chief executive, CEO and ACEO. You expect them to know your operational competence. A whea na whanga ioi, whaatino sa ngā luenga masipoloketi. You're looking for somebody with managerial competence. E loa pulea ma whaatau teia sa ngā luenga ma se mata upu po poloketi. Awa, a lele leiri fwoi lau tangata whai ngā luenga. You're looking for somebody with budgetary forecast competence. E lusi tupe le newspaper. Pea whai. E lele leiri o na whaatino le lato ngā luenga. E lele leiri o na pulea le lato ngā luenga. E lele leiri o na whaatino poloketi. Ai moise o le tūsi o se tala o mea o lo tutupu. I lo tātou watunuu. When people bring their personal opinion into the facts, and that's where it lapses control. A o ai fo I la ia, la tau te pasi o whatever na avea au chief editor mo le tele o tausanga. I tus pepa, I tus tusinga I newspaper ma mekasini. Lea leina whai atu, te le experience, I le whaatau tainga o mea nei. Lea lai nofo, ia le editor in chief. Ai leo tangola siaki le leima tilo I mea nei, po tala whea ngai a ole I oo, I le taimi e print out ai. Ma whai le lay out ma le print out o le magazine, po o le newspaper. Ma le article le I ei lo le lei, ua pāleni, ma sao, maami o tonu. Ia maa, sisila la iai. O le tele o tala I e tu sia mai. E le si te mai taile. And there is also a conflict of interest. E ei fo le si por kalame Samoa. Mai Sydney, Australia. O lea o lo o saua I lunga le tu stala lea ale Samoan Observer. E whalangolongo fo iai, the imbalance of all the topics and issues that are brought against Lauli. 100% over and over and over all the time. Nea lala lea u te watuele tu o lalo le o fionga le li Panamia, Filifilia, alofangia ale ngā luenga le utu stala. Alofangia ina ia maua se avanoa, e tala noa ai mo le fionga e amuli anga, China. O le pule moni wha maoni le nā, ma le lato komiti po ole pulenga foi. The Board of Directors of the Samoan Observer. Ina ia fo ia le whaafita uri lea ma so le pule. Ma whai aini suinga le lei tala whia ngai mo le anga I luma. Awa a whai e tu ulo te ngata I te tonu o le mata upulea. Ona e lo fo I lea. Ua iai lea ia te tau ai maise. O le au whaasa le lau ma le au tu stala e longo ai le atu nuu ma tangata lau tele. Ia o le te talo atu le nā le ia tau se vei lau fionga le li Panamia ma le nganga wha maulalo ma le wha loalo. Ina ia iai pēa le tō wha e wheliu li wa iai muni ao.
ma soa ai le pule awa o le ai pea le au whaasalalau. The media will always be part of you for the rest of your life, Mr. Prime Minister, in waiting. And I say that with all great respect for you and your honorable. Yeah, and also in respect of our work as journalists and broadcasters, as writers, as authors, as reporters, and also as owners of news outlets. Ia, o le tala le nā ma le nganga whanralo le nei. Ia o tau se la mai la Samoan Observer. Le o tu atu le vā. Fesoso ni atu. Ia o tau winga ma mionga ma mea umanai whai ma le mea ua whali i le pare mia. Ma le toi mana oi sisi o tau. Ia, ai pei ana o au ngani atu ma le nganga wharalo o le tangi o le pumate, a le au na nei, ona o le tātou ngā ruenga e whautele. Ia lofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. O le ponei, o le fionga, e le matua, o le fionga ia taito, matua taulangi, ia, awa, ia le whaua wina o le tātou ngā ruenga. Ai o te tu ua o tau i le pese le atau o sevea. Le usoe sa wia na ua pau o sebea o bau le nei aso. Ia e mali e mo iai. O tala na, e winga i winga o upu ma o tātou tangata i le nei aso tofi. Those are the stories about our people of Samoa today. I leave you with one of my songs, With All the Love for You, and look after yourselves. We'll see you back here tomorrow. Same spot, same time. I le fiafi le ngā ngai fo whaiwa e tāwalunga i ai le aso whawai le a tai au. E miria tele le nei pō, le a tau sa vea le lua i le i se yuli, pe se tātā mā le rangi Muritalo, Al Harrington, tu manu vau la vea, ele i umak, si whau mak kai au, so i fua mai man via. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo i e le muta O fitilo na muenga wa tofai palo i mata Fitilo fa i solo wa le tau ai lona loto Le uso e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno le wha amalu lea ua e laina